خوشی و نخوشی به زوری و زحمتی نخوشی ما سال 2022 لپی خوشتن د داویا هر سال که دمینا همو گل او جواک و نتوان گل کردجی درونه تماشا دیگه که سالا بی بچه آوی بی اوویه که دن رخینه لی دماویه که دیگه لی کیمانیین که درکتنه پیجی لی هوربونه دیگه درس جه بویرین درباز بوی دیگه او درسین که گرتنه دهیله که دی د سالا پیشیا خود ریا خویا نو دیار بکه لی دماکوویه که دیگه ارکه که هری زیده دیگه ولی سر ملیم پیشنگ و ریوبران جبو ویه که ما سه پیشنگ او ریوبرین لباکور او روشلات سوریه کرنه میوانی برنامه آخوا او امی حول بدن سال 2022 به وان ریوبر او پیشنگین جواکا باکور او روشلات سوریه را بنرخینن دست پیک از دخوازم میوانین ما ین ایرو ین پانورمایا سال 2022 به بینرین هجاب دم ناس کرن صالح مسلم حفظرو که پارتی اکتیا دموکراتیک پیادی میوانی مایم دبیجن هم بخیر هاتنه هر وها نوروز احمد ج اندامین فرمانداری گشتیا هیز سوریا دموکراتیک قصدی او هری داوی جی بدران چیا کرد حفظرو که دایره تکلین دروه یاری و بریا خسر میوانین ما ین برنامه پانورمایا سالی هر سی بریزن او لعالیه کدن اف مجارین کو بطایبتی هری سرکی و هری گرمین کو د سال 2022 د درکتنه پیجی و جالیه حوالی من روزنامه‌وان و به پرسین کو هری زیادتنه مراق کردن جی میوان ما پرس بکن ام حوالی خوین روزنامه‌وان جی بو بدین ناس کردن حسن رامو ادیتوری نامندامه نوچان آرونهی تی وی ام دبیشن هم بخیر هاتنه حسن هر وها روکن جمال حوالی روزنامه‌وان او سیپانسلو ادیتوری آژانس نوچان حواری هم بخیر هاتنه بله سال درباز بو سال 2022 درباز بو دنوا سال 2022 ده گلک بویرین کو لسر وره راوستان د نرخاندناوی وره کرن هنه لی ام دسپیکی دخوازم وی که ام ج آلی قصدی دسپی بکن جبر کو گوتنه که دبیشت به هاتنا روژا پیشمیش روژا چارشمی دیاره انگو دسپیکا سالی خوادا هیس کرن کو و دنوا سالی در روشه که بچه آوی درباز به اوش بو وی که جی ام جهاولا نوروز پرز بکن ج دسپیکا سالی ایشا چتین داعشی آنگوان بشین زندیبونا چتین داعشی او تفگراوی جاره کدن یا لحرمی دا دیار کرن او هری داوی د داویا سالی ده جاره کدن روشا لرقای او مترسیا چتین داعشی راخص برچاوان گلو تشتا کو هشت چتین داعشی هینا زندی بمینه چیه؟ سپاس کن راست يعني راست تكوشينك ماي لهم برداشت هر دوام كر سالين بري ويدجي لتايبت في سالا درباسبي 2022 ده يك سببين كو هشت كو با ايريش هين دها برفرهتر به هين دها خورتر به چونكي با ايريشين كل پیش كتن هم يد سبيكا ساله و دنابا ساله دجي شاركو دوام كر و همان دمي با ايريشا داويجي خطری هند هاب اوای کی ده دجوارتر ده زلالتر ده برفرهتر ده دیار کرنج برکو نه ایریشن هنک حجره یانجی هنک کسان تنی ریخستن بوینه که هند ده خورتر ده برفرهتر و آماده کارین که يعني دم دريش بوي بهاتبون كرن اف البته هزبوينا داعش كو هنا اورتيدا وك خطري كي برجديل بيشاميه بدا ديار كرن سبب هنا بلكي بقالك اوان ما رفتكار بدا ديار كرن يعني يك سبب تشقصي تاكوشينا ملهم برداش دوام كر ليد ملكي ددا قالك خطرين دن تهديد دن اركن دنيا كل بيشامه دركتن اورتيدا كو هشت كو تاكوشينا ملهم برداش دم راوسته يانجي كان بمينا يانجي تك بلانك تالي ده نكو ام خطريه كنابين اما تهديدا دولتا ترك ايريشن سر هرمن ما يكل بيشكتن تایبەت شی ایریشن به بالافرن بمروف دیسان هرداوی ایریشن به بالافرن بشار و هر وها قالك خواطی کو هاتن کرن او هشت کو هزن مین لشکری دوی مجرد زحمتی که بکشینه همان دمه ده البته سبب دن هنیه کو داعش هرجی فایده دکه و هین ده بتر خبری خستن دکه البته روشا هرمیه کو هی دواری سیاسی ده نزلال بوینک نچار سر بوینک ملي أولهيده يعني خوا جلن هرمي خوا راحت هيسناك أبد هلكو ضاعش في سود ورقرة وهم بتر تهديد وب
çalakên kol pêş dixîne nava gelên herêmê de matirsiyan hîn bêtir bide pêş de û ev dihêle ku hinek kes ji neçarî jî bimîne ku hevkarî pêra bikin. Milên din jî heman demê de ke mijarekî giring e milekî xwe dî jî rewşa herêmê ya rewşên aborî û her wiha feqîrtiyê ku heye ev jî dihêle ku zehmetêkê bide jiyan kirin di milê gel de ji ber ku gelek tiştên ku Daeş ji vana tevahî sûd werdigire û hîn bêtir xwe birêxistin dike hem di nav herêmê de heman demê de rewşa Daeş ya ku di herêmên derdor de jî heye na herî zêtir herêma ku tekuşîn tê danîdin dîsa herêmê me ne çalakiyên kol pêşketin vêna dê raberkirin em li bilançoyê meyze bikin li herêmên me û herêm derveyî me jî herêmên ku henin mînakên bê weke janî ziman di nava salê de yek ji xanên herî serekiyê ku derketibî pêş bi taybetî bi sedan operasyonê de dijî şanên ve şartê şanên razeyên Daeş jî hatin destpêkirin em ê berfirehê li ser wiyekê rawestin lê destpêkê me xwast em hem bûyera destpêka salê û niha jî bi hev dingirê dan lê avalê mêrên rojnamevan yên ku dixwazin salê pirs bikin bûyerên derketî pêş bal kêşandine û her wiha di nava vê salê de tişta ku herî zêde em bijîn giringî ji bo wê derketiya pêş jî havalê mêrên rojnamevan em gotinê ji wan re ango mereqa wan êdî bixwazin ku ew ji bo we pêşkêş bikin û bipirsên xwe ji were rava bikin bilê ji havalê mêrên rojnamevanên ku dixwazin ji mêvanên me pirs bikin li benda we ne Pirsa min ji heval bedirana di vê salê de di aliyên diplomasî de gelek şanda hatin Bakur û Jilatê Sûrî yanî li gorî daneyên ku destên têkiliyên derve yanî eşkere kir 538 zarok hatin radestkirin. Gelo di çareserkirina pirzgirêka Daişê hem girtiyên Daişê hem de jî ê zindana de hem de jî jin û zarokê wan el kampa bên taybet kampa hol û roj di vê salê de çi hat tişta nû tê de çi bû? Bi rastî Daeş û tekuşîna dijî terorê weke argûmaneke siyasî sereke bû di xebatên siyasî diplomasî de hemen mijara hemû hevdîtin û civînan bû li gel welatên derve ji bo ku em bikanibin piştgiriyeke zêde ji bo herêmê bû rêvebiriyê bû qesedê asayişê bigirin gelek aliya da nîqaşevê pir berfere pêşketin bi şandeyên ku hatinî vê derê hevdîtinê ku li derve çêbûn vê derbarê de yani wek hat pênasekirin ku divê tekuşîna dijî terorê di alî leşkerî û ewlehî tenê de nemîne heta niha çend salin divê çerçevê de tekuşîn hate meşandin lê feqet ev tekuşîna kêm ji bo ku teror Daeş mayînde binkeftina wê mayînde bibe divê gelek asta da tekuşîna wê bêdayîn di astê wî siyasî da astê wî aborî da însanî da fikrî hiqûqî dibe va tekuşîna hemû bên dayîn me divê çerçevê da hewldanên gelek berfere kirin ku em bikanibin tekuşînê berfere bikin tenê çerçeva leşkerî û ewlehî da nemîne ji bo vêna niha vê çerçevê de hinek bername hinek pîlan hene ku em bikanibin hinek piştgirî hevkarî bi derve re pêş bixînin û ser vê esasî jî ji bo kampa ji bo hepsan hinek proje hene wê derbarê de taybet bû kampa holê piştî êrişa ku li ser zîndana hesekê çêbûyî hinek projeyên ku çawa em bikanibin mijara kampê dabeş bikin bi ewle bikin dûra ew jin û zarokê ku henî bên perwerdekirin ji tunda rewiyê bê dûrxistin li ser vêna nekxebat hene têne kirin tabii piştî êrişa li ser zîndana hesekê metirsiyek çêkir di nav taybet nav koalisyona navdewletî û civaka navdewletî êdî xastin vê mijarê cidî bigirin dest û li ser vêna cidî rawestin lê aliyeke dîtir jî weke pîlana iadekirin û vegerandina jina û zaroka her tim ev jî di rojevê de bû me ji raya giştîra piştî şerê Baxozê me aşkere elan kir
ما گوت پیوست هر ولات جن و زاروک و شروان خواه وگرینه یکو و ناگرینه جی دبی پیشگیری ربیلی بکه کو بکنه به و پرسگیری که لوی داره اگر چیکرنا محکمه نافدولتی دبه اگر جبوی کامپا تدبیرن کو پیوست بینه گرتن اگر جبوی حبسا به جبوی ویجی ما گوت پیوست پیشگیری بکرن اینها دوی درباره دا گلک ولاتان دوی ساله دا هجمارک 538 جن و زاروک وگراندن yani em bijin sala herî zêde jin û zarok tê de hatin vegerandin diva sala derbas bûyî yani wek hemlak hate kirin lê cardî em dibêjin pirsgirêka va jin û zarok û girtiyên Daişiyê ku henî di herêmên me de bi îadekirina çend malbetan nayê çareserkirin ne mümkün e çünkü zêdetirî 10,000 zêdetirî 10,000 jin û zarok heye û her wiha girtî hene em dibêjin sala herî zêde têda îadekirin şey bûye zêdetirî 500 kes e eger tu bi vî şekil te qiyas bikî mena xwe 20 sal zêdetir lazim ku tu bikim va kesana hemû te îade bikî ji bo vê em dibêjin planeke stratejîk lazim e planeke mayînde lazim e ji bo ev kesên ku henî di kampa da û di hepsa da ev jî ew e dibe hebis çê bibin û ev kesana werin dadgehkirin şekilde adil werin dadgehkirin ji dadgehê rizgar nebin yani mutlaka dibe ji bo vêna planek hebe heta nihat vê derwe de ti pêşketin çê nebûye çiqas hewldan û nîqaş û hevdîtin li ser vê çêbûn lê feqet heta niha ji bo vê ti pêşketin çê nebûye cardî ji bo kampan pêwîstekî planên mayînde û stratejîk hebin yani plan ev be ku işte weke me behs kir kamp bêne parastin sistema wê parastinê çêbe dûra sistema perwerdê û tehîl û îslahê ji bo jin û zarokan çêbibe vê derbarê de jî heta niha zêde pêşketineke pir girîng çê nebûye yani hinek gav hatina avêtin lê feqet gelekê me ji bo wê jî ev pirsgirêkê ku niha li kampa li zîndanan derdikevin asıl di encamê ku heta niha pîraneke koalisyona navdewletî ji bo çareserkirina mayînde ji bo va Daişên henî çê nebûye ji bo wê jî ev pirsgirêk roj bi roj zêde dibin di hepsa da di kampa da bûyerên wêna tabî herkes dişopîne diçe astê de ne ji bo wêna yani ev pirsgirêk heta niha weke ku bê çare maye tenê welatên koalisyonê çareseriya wêna îadekirinê de bînin em jî dibêjin wêna ne çareseriyeke ku mayînde ye ku em bikan bin vê pirsgirêkê ji kokê de çareser bikin. Belê همان مجاري جي فرماندار نوروز احمد بپرسم جبر راستي جي هريما ما دوي سالي گشتي د 2022 دوك وجي اني سر زمان ايريشي داعش را هر برو روبو يعني چه هري داوي بريا چند رجال رقاجي همان دمه ايريش و حينا هاجي ایریشین شانین رازای داعش جی و گوت یعنی پرسکری کل کمپاژی درد که هولی جو خود نو سالی دال سروی اساسی پنگاوی کی هات دست بکرن انگو وک دوامیا پنگاو دیامین او له مرويه يا الهمبري قامبا هولي بتايبتي هذا داس بيكرن از خازم في بپرسم يعني بي سي اف بينغاوي چبو و اف بينغاف بخوره انجامي کی چاوا درخسته هولي جبر وكي بريز بدرانجي قلت يعني خطريه داعش السر هرمه هي شر غويران شر حبسه صناعه يا چتن شركي جرامبو و هفكاريه دولت ترك تدهبو جريداي في قالوا مروف كاري بيجي جريدانا وي بهدرج هي و قامبا هولي يك قامبين خطرين هرتم ام دبجن جهان لتناس كرن گرینگیا و اپراسیونی و آستا کو بخوره وک انجام درخست گلو انجام کی درخست یان دبه کو پیش روزی پنگاوین جدا جوارن دست بکرن جبر کو و نهاجی خطری کی بیرنگی هيا صحنه کی گردای وی مرق دک يعني راستا شخوا آگاهی هبون بشتی ایریشا لسر حبسه صناعه کل پیشکت آگاهی هبون کل سر قامپا هولیجی ایریشن همان دمین داد هم وقت ایریش لپیش بکوین جبر به یک عاجلیتک ابها بکو اپراسیونی که ویرنگی پیدیوی کی به هبو اب یک یا اساسی بو یا دویمین اش خود هندر قامپه ده هر روشه کی ملی اولهی ده خطری کی پرمازن هبو براستی دمین در باس بده گلک کشتنین کود هاتن چیکرن حجرین بشارتی داش خودور ده بری خستن کرن
ین کو مالباتین داعشی کو هنن اما اجدر بوینا 6000 انسان د قامپا هوله دبون دناو ده يعني جهه کی هند ها برفره زمینه کی جبو قوته ده برخستن بکن تدا خورت بکن و نتند هندره قامپا ده بینه و خطری همان دمه جبو هرم تواهی و حتی در وی هرم جو خطریه که چون که دور ده جه کی پرورده جه سیستم خود ده آوا کربون شریعت محکمه وینا و تایبت اشبال خلافت دور ده پرورده کرن شروان دور ده پرورده کرن در خصناش در و تکلین خواهیب در بره هبون اجبر وی ایدی يعني قالك جار ما فيها دقوت ياجي هركس وهاتينا سرزمان وكي بومبايا كي كينغا بتاقنا ديار بو سربي اساس عاجليتك فيها بو هرش قصي ام وك هرم بقالك راسي روشي او لهيدا بر خطرين كوهابون بيشامه وهمان دمي زحمتين كل بيشامه هابون اما اوبراسيون كبيرنجي جارك تكرج بروي هم هي زماني او لهي وتواهي هي زمي لشكري او لكاريا هندرين هميا بهفرة بيرنجي اوبراسيون كي كوهاتا داس بكرن انجامي جرين بون البته يعني قالك تشي كوهاتم داس خصن جي في راسيهم بتردا ديار كرن يعني اف نوكي كوتاني ام بيد بيجن يعني جبوكو ام دروجه بيد بهلني يعني جبوكو ام بيد ضغطك السر نام نتوي ام بدنا اواكن يعني سرفان ولاتان ام بدنا اواكرن جبو هم ولاتي خو بدنا الدراسي ده خطر كي برمزنا چونكي قالك جبخانه تشك ماتريالي كل سربي پرورده ديتن هاتم بدس خستن جهه كوك اكاديمي بدس خستون جهه بنعرض يكو جبوي بشرطن خو تشيكربون تيدا چالكان پیش بخين ديسان خو شيرن دور ده و هر وها قالك ايكو هات در تشيكو هاتم دس خستن قالك كسيكو هاتن قرتن ايكو الخم كر هاتن هم ده ايريش السر حبسه كو دستوان تيدا هبون ديسا ايريش كل هندري قامبي ده هاتن شكرن جبر بيجي اف جرينج بو اما من كارن بيجن تباهي خطري اورتي هاتا راكرن يعني ها قام تباهي اولهي ديه ويدي قضيه نوساي چونكي وكيكو هبل بدراناني سر زمان راسته يعني بربرس كليكين كل بيشامه ده هنن يعني قالك وران ده جرك ورا قرتن دست وتك جملي اولهي ده قرتنا دست تهريناكش خو جملي اولهي ده يجي قالك زحمتك وامجي عندك هنن دابش كن يعني بقى سجمارك زياده دابش كنا ولازمه او لكاريو هندا باشتر بكارن بگرن دست چونو هاتنين كل وي دره ده قالك تهريب تين تشكرن رفتين جدر بدتين وهر وها امكان تكنيكي هنكو خبري خصن دكنج ببينا تكوشينه كي پردها خورتر دستك كي هندها خورتر دملي امني دج دستك لازم جبوي هزين مني لشكري هزين مني او لكاريه لي روشا قامبي بگشتي قرتنا دست لازم يعني بفيرنجي اف خطري هر دوام دكج اورتي ده نهات راكرم بي اوبراسيون خو پرسامج بوی هوال صالح مسلمان هاش خو گریدای کامپ هولی هر کزانی خطریه کامپ هولی چاوایش خو هوال نوروزی بحثا و خطریه کر روشا گو کامپ هولی ته د جیان کی خطریه وان چتین داش گلور د جیان دکن نه خو اف کامپ هولی دوی سال دراش راستی ایریش دولت ترک هاتن طیارین دولت ترک او هیزن گو کامپیت پاریزن جیهانش شتاریتیا داعش پاریزن هاتن هدف گرتش خو شهید جی چبون نه دوی روشیدا تشتي گوجواک ناونتوین تی خواستن تشتي گوجگلن جهان تی خواستن خو کامپ هول خطریه نه تنه سر باکو روجلات سوریه خطری کل سر جهان توایی هيا لرغمی گو دستگدانی دولت ترک راست جبوی داعش هدف کردن کامپ هول گو دور در رفجی چبول هزن اولکاریت قریبون و روی بسکنین دویرو شده گل جهان چتی خواستن جواک ناوجن چتی خواستن حتی ها بدنگ جی ما دویرو شده جبو گلن هرم و جهان تبایی سالا کو در باس بوی وک حوالا جهانی زمان و جهانی زمان براسیب تکوشینه دست فکر و حتی نری داویج دیسا تکوشینه در باست لندن دری به ساله ده گلک تشچه بون ایهانه توره گرینگ تکوشین بود طبیل همبری تروریزمه و الهمبری ایهانه کو پیش تروریزمه دگرن یعنی دولت ترک بود امکانه بیشتر سال ما 22 دیانگش که دویده درواز بود. لطفی بی هاویجی گلک تشت به دست هات نخستن. یعنی تکوشین جالی سیاسی داش، جالی دیپلماسی داش، جالی ریب بری داش، جالی اوه دا گلک تشت هات نه دست خستن. اندبه مری ویجی برشاب بکه. جبو مسئله باهوز کون دویژن
از خوازم به بیشم نه باهوز کوهات باهوز چرا چی بود باهوز بخوا کامپک بود کامپ نتوانی یک بوی بود و به راجی وقت کشتر داعش چی بود گل کس برنوه داره یعنی او گل گماری هانا کو دنگش که آویتی بود سرماش بود کشتری ما بکن بخوا چه کربون ترکت پشتا بون او بون وانگش که کم کرنوه داره يعني وقت كنا هيرو أول ما أوجد بيجن أول ما تخوزه برای قصده بند تخوزه برای ایره ببری بند کد بيجن جه چل پنجه دولته که ورخصه انسان تیده انا و وانا جگش که ایهانه که دنه جیهان آشتی جیهان تب تهدید کرنه وانا گش که نه بار استیمت هنه و بار استی نبونه توی ای عالم گش که حتی نه دست امه گریداینه یعنی تخوزه دره ببری دا بید تخوزه برات قصده دا بید او تشتی هانا باری کش وانا تی خواستن حتی نا پیک نانینه جالی که دا ای هانا که داعش بخواد چه کری دخوازن جاره که دین ساق بکن دخوازن وانا بینی دست پیک کچا و کری شخوا وچه که داعش لکوبا نهاتش کنان دنشن دا ای هانا که پشت داعشه دا داعش چه کری بخواد دست خواه مالان بخواد کت نشر و هم حتی ناجی جه خلاص نبونه ایجا مسئله چیه؟ تجمنی تا وچه که بینه تا جساحي سياسي دبلوماسي أرينا تقولتني خويا حق كوش خلقي رو بيجتن أنا دكشينه واري كيجان واري كو كانه به چوب کار بینه واري لشکری از که بزوره بکم أنا هادش مني ما جيبوه هر کی کل به داره سیاسی دبلوماسی أرينا تيك دچه ایان دنره کو وره ببری ویگلی کس نانل به داره پیکاتن و هرمه تشنب دست خواستنیان درینه نیوه کرن و اوه چوب سرمده بحزینه وجوالی که دنجی داعش بکه اینو با دست کفتی آنها کد سال 20 دیان دا چه بوی نه هنده کن مثلا طایبتی ایمه یعنی وقت دخوازه برا پیده به رو بری به ایدیم به گرانه مل سر دیپلوماسی جواکیه لأوروپا دبل دینم دخوازن دردی خواب خلقه فهم کرن بدن هم جبو مسئله داعش هم جبو تیکوشینه کو ام دادن و هر کی کو دارن و تیکوشینه کو ام دادن جبر داعش بوی يعني بعد دنه گشکی جه ترسه دمه یکی داعش کتی پاریس 10 میلیون انسان در پاریس دوه شوه خوناک یکی تنه ای پکی مال به داره خوال ماله هم پیرا شرده کنه یعنی معنا خود چیه؟ هم وانا جد پاریس نه هر کی کبات شتا فهم کرن دجمن شینگر مینده به خوازه بکشنه واره کی کوار قسمه بیشنه جبا ولی کاری داعشت کنی وانی بکی یعنی مسئله هوله و مسئله دین و ارنا جالی که دین داجیم هنا كدين هنا اي انا قام بيرو ددن دستينن دبيجن چه işte لازم اون گوره پیوان ناونتوی بگر پکی کسی گوره پیوان ناونتوی دگره تنانا یعنی نه داعش وقت که اول جی بحث کنه چک تیده انا پرورده تیده انا نظام زقوم تیده نظام چه تیده پراجه رو تیده امکانی انا نیلینن که حتانی هیزن ما اولکاری ایانا کد پارز نیل دست خانه برداینه که تشتید خازم بکن چیه دبی با کامپ سیویلانو و یا نه حبسه و راستش کامپ سیویلانو بس کامپ سیویلانو وانا گش کی تیدانه بی کامپ تروریستانه ایرابیانه گش کی تیده و خودید کنه بلین اولکاری که خود چه به چه که کتنه و داره بریکه کتنه بریج با که او با سازی سیویل کتنه که ای که آوه دبی ارناد که ایهانه دجمنه کراد به 4 انسان جوه داره دروینه داره اوانده داره خزانه آوه و نظام چه داد دروینه دبه پره بوی هاوی دیگه نه که او بوی هاوی دیگه نه که پکی دجالی که دلیل دجمن هر تشتیب کیفی خوابه که وجالی که دست مگره دیت والا وانا سازی سیویل لازمه اسایش تنکه بوره لازم استخبارات تنکه بوره پکی روزانه دکوژنه آمدی طالب چه بو یعنی مثلا ای کامپه ورقص حوالی ما شهید کردن او هی نبسجی دولت کبین ترکیه داره بالافر خواه خدخه اصلا ورنه به هرمه گشکی رجی رو بکرنه هیزی ناونتوی داره الوی داره او کسی نهانه که کامپه ده پاریزنه 8 والی ما شهید کردن دو ایریش داویده یعنی جالی که ده هم پید حسنه که ظلمه که ناونتویه تجیله که ده او پیوان ناونتوی هانه کل سر ما تب هر تشتید خوزی بنفسینشته او کام دبیجن مثلا خاچی سور عجب چقدر انسان روانه چقدر چک کرنه که وقتی که از ماکینا که وانجی رادبم دنیرم ولود کم دنیرم که چک کرنه که مدبی نه با سازی سویل لازمه تا نیزی که نبی دست ما گریدن
جوال دین دا جی هنا کبینه ترکیه تانا انسان مهان رو داره پارستنه کجنه اون خواهد کرده کنه براستی مثلا کن ابنتویه و واتشتانا جی تانا استغلال کرنه امی هیوی دکن دنه مفهم بکه کام چه دکنه یا و گمار خواهدش تفتو کری داوی میل بداره و ناجی هم تخوازن اوی گمار پاک بکن واجی پاک بکن خواهی پاک بکن و نیلینن ره بازی خواهنه حوالی ده بدرانجی آنی زمان که چه خواست انسان یعنی تجاران ره وبری میل بداره و مسئله جنن و زار و نرنه نکرنه مسئله که سیاسی نکنه آلتا کجبو سیاست کار بکن والا عددم نادم نه کی ده بیجه کرم کن وارم بمر رونه ببنهرن و دلیل 2022 دا 540 کس زارو کردن که خواستی ما گوتی رو باز خانه وارن بره رون ببنهرن اون ویج نکنه بلا که خوشی خلاص کرنه بلا خواهد کرنه داوی می اینا تیجی لازمه تشتهانا نتوین یک بوی کشکی لازمه سرطه بمشن و دشمنی تیجی دستی خوی بردایی به چی بکی دخوازی بکی یعنی هم پید حسن براستی نه حقی اکل مدوی بلی هر دهمان چارچوبی دوی که هوا صلاح شانی زمان در باری تکلین هم ایریشین لسر هرمی و هم هر وها لعالی که دقادا ناونتوی ده بیدنگه که زیده هیا و تکلداری داعش و ایریشین که دولت ترکیه داعش زندی ده که جی شواب بیدنگه که پر زیده هیا جبویه که هواری ما که بخوازم پرس بکن برسا من هيا هفال صالح مسلم قوت دوی سالا 2022 آچویده گرانی خبات وانج بو تکلین دیپلماسی بون هر وها بحثات دروتیا اجواکا نبنتوی کرد ورده ریفبریا خسر نها گلک شاندا هم سردان ویج بو اوروپا ولاتن در و چه بو هم دا نوند وینا گهنا الوان نوند خباتی مشاندن هم دا گلک شاندان اف هرم سر لیدان کرن ها پرسامن دورده گلو ام جارهان اف دروتیاهان به مهرهات نقاش کرن هلوستوان چبو یا ننجی چارسر کرنا پرزگره که بگومان دستکفتی هنه گرک ابری ببری خسر بی قبول کرن حتی کی جان راده به هفدیتنا دا کو آلین وان بار هفدیتن کرنا قبول کرنا و کو بری ببری خسر اعتراف بکن ازش السربيه كي زيد بكم سر صافري خو حسن نها وكا صلاح جاني زمان بطيبتي ايريشين داير كريا دولت تركيا دبا سدما يكجي سدما زنديبونا تاتين داعش يا لهربي تشتكو خازم سر زيد بكم او دما بيبندين كوش دروان قد تكلين وين جدروا بولات تمام بري بري وهر وها وزيران ربيكتي جرهون قد بالد كشين السربيه كيكو اف ايريشين داير كريا دولت تركيا سر هرمي تشوا دهلكو اف داعشين لهرمي جار كدم كبنابات هبجري راست yani مشارك سرکه یکو تنی قاش کرن او کو تکیلیا رژیم ترکیه و داعش و درباره دوک مشارك سرکه اوانا به راپور و دوسیا و بلگه گلک آلیارا هاتنه پیشکش کرن و یدی اف تکیلی نما تکیلی که بشارتیه پر آشکره بویه و خلق وینا دبینه و پر کس تایید که وقتی کو ام دبیجن و دبیجن راست یعنی کو چاوا دولت ترکیه یعنی رژیم آنها او بو دریه اساسی بو چاوکانی اساسی جبو پشکریا داعش تایبت و اف گروپن تندرو یکو هیزا خا همو آلیادش ترکیه دگرن بو وینا ام داخواست دکن کو پیوست دجی اب رژیما کو داعش تروری بهز دک پشتگیری ده پیش جاب دنیای همو دبی او رژیم حساب جبه پرسین رژیم ترکیه حیانی کو حساب رژیم ترکیه نه پرسین نممکنه ترور بن بکبه چونکه رژیم ترکیه هم د عالی فکری دا وک AKP هم د عالی عسکری اولهی لوجستیک همو ریکن چوندن هاتنه همو سر ترکیه را چه دبه جبوی ویجی وینا مپر وکیلی گوتی ولاتن کوالسیونی ولاتن اروپا ولاتن عربا هر کسی کوامپیرا کتنه تکلیه بیویست لدیجی رژیم ترکیه هلوستک به نشاندان جبر سیاست وانی کو به پشگر جداعش را و اف سیاست ترکیه به وی شکلی
ام هولدان جهانی هولدان کولیسیون نافدولتی لدیجی ترور ضعیف دکه لواز دکه ناهل داعش ببن بکوه بویجان بیجن اگر ون دخوازن ترور ببن بکوه دست پک گره ون زغته که هلوسته که حساب پرسینه که رژیم ترکیه بکن yani مثال هری بسیط کو وجی پرسی کو او ارشال سر کامپا هوله چه بوی حش شروانن پارزوانن کامپ شهید کتن او مساج و او تماما رژیم ترکیه دخوازه داعش رزگار بک هر وها ارش سر حبسا چرکینه چه بو بری دما شر سری کانیل سر کامپا عین عیسی چه بو جاردی لسر حبسا چرکینه چه بو و ارشانان لسر ناوندن داعشیان او کو ترکیه دخوازه و داعشیانا رزگار بکه جنوبا بکه هیز بکه کاغات دست خود بکار بینه و تابجی لدیجی گلن هرمه لدیجی ما و حتی جبوی ولات اوروپیا بنا وکه شانتاج دخوازه بکار بینه بروی اوا پرزگری که جدیه حتی نها جبوی رژیم ترکیه هلوسته که زلال نای گرتن و افجی دیار دبه کو لبرانبری و ارشن کروجان لسر هرمه مچه دبه دروتیه که اف دروتی د سیاست ولاتن ناتو داد به اوروپا داد به کوalisyona نافدولتی داد به ولاتن عرب داد به اف دروتی لسر هنک برجواندین هبش نابر وان ترکیه ده هنه bu veji ev dروتی جاردی ابد به صدم کو ترور خورد به بهز به ev دیل کی کومکوژی لدیجی گلن ما پیش بکوه ev دیل کی چارەسەری دندری هرمی دا پیش نکوه ev ولاتن کو دروتی دکن به وی شکلی اوانا دبه صدم کو آلوزی کور به فره به چارەسەری وندا به bu veji yani eğer civaka navdevleti be biryare be ısrar terör bin bixine beri her tişteki de ve diji walatin ku pişgiri dedine. Çava eğer dema Afganistan'da müdahale Afganistan'a çe bu 10,001 gotin ki işte قاعده خودی که گروپن تندرا و هنه مداخله جوان را حتی چیکرن زغدل سر حتی چیکرن yani em nabêjin bila müdaxelak askerî ser Tirkiye bê çêkirin lê Tewrkên dibe helwesteke be di alî siyasî da di alî askerî da di alî aborî da di gelek aliye da divê icraat hebin ku bikan bin va siyaseta Tirkiye dorpêç bikin ya dî mijara dîtir ya ku we pirsî niha di Dayînistan dirê me û têkilê me bi welatên ku me dîtinî bi navê rêveberiya Xweser براستی yani امکان بیشن د سالا بوری دا و بونه که دیپلماسی سیاسی چه بو جبوره و بیا خسر yani مدید کی داینستاندن که راست بره و بیا خسر و که کویدی ره بیا خسر مخاطب و هرمن باکور وجلات سوریه تدیتن علیوی سیاسی علیوی اقتصادی علیوی انسانی yani ev gabek el peşe گاوکه لپیشه کو herkes زانه کو بره خبات ما پرانی سر قصد را دهات مشاندن هدی قصد تماما خوالا که جبوی کار اولهی لشکری جبوی دخابته هدی و کار دیتر پرانی ریوبری مخاطبات گرتن ام دی بیجن و پیشکتنه که سیاسی جبوی ریوبری خسر اوا و د سالن پیش مدا جوی وکه پلانک ما اساسی به کوچا ام بهلن کی براستی ریوبریا خسر به مخاطبه سیاسی به مخاطبه وکه اراده سیاسی یا هرمن باکور وجلات سوری کو راست گر ریوبری کارو خبات پیش بکوین نه هنه کار هنه خبات نه کرن حتی آسته که هاتنه لی همو هولدان ما اون کو انوینا هینا پیش را ببین یا دی جبوی اعتراف و قبول کردن ریوبریا خسر به شکلی وی سیاسی tabi با مجارک دستوری مجارک سوریه گرده روشا سوری گشتی و ونا حیانی کو چارەسەریه که دستوری چه به دندری سوری دا هر وها ریوبری خو سرجی به شکلی کی دستوری به قبول کردن گور و اعتراف که سیاسی گشتی چه به لفقط جبوی کو ام و بکند و ام بنگه ونا چه بکن ونا عالی سیاسی دیپلماسی دا عالی دروا دا نها پیشکتنک چیده به هر وقت عالی سوری دا دهندری سوری دا به ام زمین و بنگه بینا چی بکن چوکا چاوا ام بکن بن بهلن کی گل سوری جواکا سوری به همو پیکاتن خواه ببینن کی سیستما نناوندی ریوبریا خسر او
وک نمونه چارەسەریە که سیاسی دهندری سوریه دا اگر ام بکن به فکر دهندری سوریه دا به جواک سوریه بدن قبول کردن ام باورن هدی ریوبری خسر و به مثال و نمونه که چارەسەریش بو پیش روژا سوریه. بله روچن از جاردن دخوازم جه هول نوروز بپرسم براستی هوالا آنین زمان یعنی سالی که به تکوشینه دا گرتیز یعنی چه علیوی پاراستن چه علیوی دیپلماتی کوری خستنی دا گریدای وی شورش روجاوا ام هموجی باش تزانن ام خو ناو دا جیان دکن او د جهان دا جی وسات ناس کن وکی شورش جن تب ناف کرن براستی د سال 2022 ده از خازن ویجی بپرسم یعنی یه پژه وک هونجی وکی فرماندار یک فرماندار یه پژیا گشتی افساج بو چا در باس بو پژه افسال چوا پیشوازی کر دیسا دناوا قصد ده براستی رولا یه پژه دوی سالی ده چه اصلی درکته هولی براستی سالی کی دجوار بو و دناو دا یک جروجوین سرکب کو گلک فرماندارین یه پژه هاتن هدف کرتین یعنی براستی وکی گشتی اگر ام بگرن دست و پانورامای سالی ده یه پژه افسال چوا پیشوازی کر من کی وید خوازن فهم راست سالی کی تکوشن دجوار بو ده هر اوایده چوا کو سالن در باسپوین شورش ده دوی ساله ده هین ده ها زیادتر ام تکارم بجن پیشنگتیا هزین میجن براستی دسپیک ده ایرشا لسر زندان ده ده شخصی هول آواز ده خودر خست ارتی ده برحکی پیشنگ برحکی فدایتی کدا دیار کرن و اف لتواهی ساله جم تکارم بجن دماغ خالی خست براستی حملین کو پیش تیج بوی حمله هولی دبه دیساد همو پنگاوین دوی سالی ده اکو هاتن پیش خستن ده هر وقت ارکی که خوی سرکه مویادید به پیشنگتیا جنه یا یه پیجه بتایبتچی ناو هزین لشکری ده نممکنه ام بکاربن سرکفتن هین ده ها خورتر هین ده ها باندورتر ده هر آوائی ده بکارم بدنا آوا کرن بدنا چیکرن جبر ویجی شخود ناوی سالی ده وک یه پیجه کنفرانس خوشی ملدار خست لسر وان یعنی تجربه این که سالین در باسبوی ده چند سالین که پاش خواه مهشت بون هر دناو شر ده دناو تکوشین نجبر که ایریشین هبون هنک درنگ به جهات الدار خستن اف گرینگ بو البته همو پیکاتین خواه هولین جن ناو هزین لشکری ده کتی ده آماده بون و هر وهاش در ویجی گلک کن رخصن میجن یک کتی ده آماده بون او پر گرینگ بو هم خواهد برچار در باز کرن که مکورتین می هین دهاش بو پیواجه پیش روز هم چاپ کرم خواه آماده بکن چون که ام بید زانه یعنی دوی سال در باز بویده چه سال که تکوشنی دجوار بو وی سال پیشیا مجوه هین ده ها دجوار تر ببه جبر کو گلک مجارن کو چاره سر نبونن هنن وکی پرسکریک کل پیشیا میا روشا هرمیا اولهی هیا ایریشن لسر گلین ما لسر همو پیکاتی کل پیشت کبن هنن جبر وانا همیان جوا کی پجه هین ده ها به سر هین ده ها خورتر کرد کم خاماده بکن و به حاضرتیان خو پیشنگتیج بوی توای هزین قصدش همانده میان بکن شخوش بروی که سرید دولتا ترک دیسانداش هر ویا وکی خطری کش بوی خود بینن چون که رابوینا جن رخصن بوینا جن دیسان بشتر بوینا جن یا کجناب هزین لشکری را و همان دمی دب خوره ده توایی جواکی ده جیکو بلابو وک آستانگی که کلمه که هر اساسیش بای خودیتن چون که جواکا کو آزاد ببه جواکا کو خودی ناسنامه ببه جنا کو آزاد ببه و رخصن بوینی ببه به اراده خواه به ناسنامه خواه به چند خواه کو جیان بکه و جواکی توایی باندار کو جواکی توایی بخوره را بکه گر کو نیو جواکی بندس به نیو جواکی کوله به نیو جواکی به اراده به بزانه بوین به او جواکی ده هر حترت کارور داگر کرن اب سیاستا کو تیم شاندن ها کو خوازم فرض بکن لسر خلکن می هریمه توهی پیکات نه تنه وگلی کردجی اجبر وجد دوی سال در باسوید براسی گلک فرمانده ما هاتن هدف کرن و پر به پیلان پر به زانبوین هاتن کرن نه هدف کرن کی کو وسا راست گله یعنی شخوا به هاتل پیش خسن به سر و بر هاتل پیش خسن نه شوپاندن وان هدف کرتن وان هوال مزگین لعنی صاد به هوال مزگین سال قامش لود به هوال جیان هوال روج هوال دلار وان لکوبانه يعني قال لك هوال الميكو هاتن هدف كان تباهي هرم مدام تكارم بيجن تباهي فرمانده الميكو ده حمو قادان ده هاتن هدف كان نتن قاده كده نتن الجهه كده
ev pir bizana bûyîn bû bi rastî ji ber wê jî li hemberî van tevahî jî wekê pêje bi vê zanabûyînê nêzîkatî kirin li gorî wêne xwe birê xistin kirin û hîn daha derxistina astekî daha pêştetir de hemû şervanê me û hemû fermandeyê me de em dikarin bêjin ev zanabûyîn hatiye li pêşxistin ji ber ku îro em vê jî dibînin ne tenê li vir li her deverê jin têne hedef kirin li her deverê jin têne qetil kirin taybet jinên pêşeng ji ber wê jî gerek em hîn daha xurtir xwe birê xistin bikin û vê rêxistinbûyînê bikarimin tevahî cîhanê de jî bela bikin pêşeng têkî ku derketiye ortaya de veya bikarin hev re par bikin tevahî cîhanê ji ber ku pêdiviyekî pir giring ji bo wêne li her deverê heye. بله سیپانان حسن هم ده چارچوبه با تایبتی اف هم وکی حوالا نوروز یعنی زمان ده هدف گرتنا پیشنگان ده یک جه خارین هری سرکین کو درکتن پیش او بو میتا دولتا ترکیه داگیرکه چا خبردیا ناوا جواکی و دخوازه بریا جواکی و جاری پیشنگین جواکی بدتنه کرن گرتیکلداری وکی و تایبتی درباره جواکی ده پرسا من جوال صالح جخوا قصد اپراسیون سنده دا دست پیکرن دوی اپراسیون هذا جالك كسين كوبتيكلداري يعني ميتيرا كا لسر عردي شغلين هاتن قرتن لفرن هاكي رولا جواكي رولا جرينجيا ريخصنا جواكي بيجومان خواتن ريخصني جواكي نسكنيش دسبيكا شورشي حتى وكناكي دصالا درباس بويدا خواتن ريخصتن كرنا جواكي ورولا جواكي دي ری گرتنا الپیشیا هم سیخورا هم دا دعالیه شری گل شورشگری اما دکارین گل دکیجان آسیده بو و د سالا پیش دا اجبر کو اول نوروز گوت کو سالا پیشما بگومان وی دجوارتر بی جگل چتی خواستن دویم جاری دا بله انها یک استراتیجی ما يعني وقت پیده و وقت اوه كم صار فكرنا من جواك كإيه سياسي أخلاقي بيجو من كو جواك حتى نا سياسي به نا تيجيشتي به نا رخصتنكري به دجمن جي فايدة كي بحر هواي يعني مادي إيهانا دسلا دار وإيهانا طيبة تيجي ريجيمن إيهانا ديسبوت إيهانا كو غالون أو بكن دخازن تم جواك خواك بازبه کو خدا بخوازن ویدا بمشینن و کی چال گرگ بوجی کانو بن شارژی کن و کانو بن جه فایده بکن و جبا که جی قاسی کو پی گرگ کانه رونی خواه بینه میا که کانو به رونی و ریوه بده ور خواستاشی خوار نزدیکه و خوار ندیکه خواسته جبا کو آبه اما ده مسئله سیاست ده ای آزادی ده ارنا باید ناخوازه تجاران سیستم دیسپوت و ایانو که بگلان دلیزه ناخوازه که جبا که ها چه بین واجد پیگرگه جواک گشکی بری گشکی ذهنیت پیگرگه رخصن کرم پیگرگه جواک که رخصن کریبه و ذهنیت خواب بگرنا تیکوش نماتم وای یعنی بلکه ایرو تکانی یکی بگری ببی هری دودا که چکه سری کی بیاد که تبو کجن بیلی نم وی بکجی او بکی وای آهان توره حسانه لهما تل بنده رونی تپیرا ببیجی ذهنیتی وی بگوری میشی وی بگوری وی اراده کی بیلینه بخواه خواه مصيري خواه تشتي كنت فكرة ويب إرادة كي كوكانا بيبكي ويا وقت بيجرك دم بيجرك يبيكو ما جواك ما جواها يعني بده سال أنا دبن دسبوتي دمانا دبن ظلمي دمانا فكرة شوت مانا وحتى ناجي بومباردمان صار وكم نبوي يعني حتى نهاد خازن ببواري بجواك را چه بكن بإنسان را چه بكن اما تام ترسي بيوغي ام دخازن إنسان بإرادك ام دبيجن دستلاداري آقل گل چه کنه دستلاداری به دست خواهد که چه بو اراده که سیاسی و ذهنیت خوش تیگیشتی که چه قصد مشن یعنی جواکه که سیاسی اخلاقی به یا حتی نها که نف جواکه مدا او انسان هانا که دشمن کنه وانا به $100 بخوابینه یا کنه به پروپاگاندا وانا بخوابینه یا به هیل خواهد معنا خواه مهین که مایی دمادا هی مهین حتی نا تمام نکریه حتی نا هم دبینن براستی يعني هربنا دجمن شتكي دجمن يعني بطبيعي ما تخواست امسال رژیم سوری پرداغ بکنش بر اوجی هوا و رژیم ترکی جنو اوجی هوا يعني حرجي وقت هفدونه امیر و مجبور رژیم ترکی جبر ایانا کو زیده ایریشان داده سر ما اوا ایانا کو خوزه متنه بکه اوا يعني تیکوشین ملبه داره گشکی هوا لانجی گشکی آین تشناوین زمان
تیکوشن سیاسی دبه دیپلماسی دبه پاراستن دبه او دبه و یکیش که چه چرچوبه ده ام تم دخوازن بین ام هنه یعنی واق جواک ام هنه واق فکر هنه واق نیرین ام هنه ایرادا کمه هه ام دخوازن به اثبات بکنه دجمه نیلینه دبیت تنهی دبیت نه ایرادایی دبیت کسب تا اونا که هزار پروپاگاندی که جا اما تیکوشین اما لدجیوی ها یعنی ام دخوازن وی گلی با انسان ها پیکاتیر و داره ام چه بکن وقت مروفاهی ایرادا چه پیگرگه او پید چه گرگه که ام کنه من وی جواکه بکن حتی نامه دایی کریجی یعنی مثلا جوینه میب گل را رونشکانه میب گل را ندوات می کچه دبن تشتی می کچه دبن ای وقت پیدید سال 2022 دا لحر داره روجاوا و حتی لدروی روجاوا جی باشتربونه حتی لأوروپا جی لداره دینجی کلکه داره اندام ما خوات ما چی ما تم کری هشیاری ملت را چه کری تهیل تنهی تخوازی بی اراده بی لنه بی اراده گل چه پیگرگش بکنه جبو آزادی تا چه گرگه تنکانی بریار خوابستینی کتنه آزاد بی و جیله که دو جالی که داجی بگمان خوابات ما انسان ما کسی ما اید نبره و بری داجی هنه اید نب دین داجی هنه یعنی هم به همرات خوازم خاصی کنن تنسیق بکن بس از خوازم وی بشم یعنی حتی مادام دجمن کنه به هنه کنجمه بشه که جوا که ما بی بکنه یان بخوابینه یان کنه به انتی پروپاگانده کل دجی مدکه کنه به بمشینه معنا خو مکه مایی کریه معنا خو تمام نویه وقت مگوتی مثلا گوارتن ذهنیت چه کرنه اراده جوا که کتبیلینی بخواه دستلاداری خوابه که مسیری خود دست کسی دین دبارا نده باید دم پیگرگه یعنی نه ام نکنه بین ساله که تشتی که هفته سالی واتی چاندنه ادرو که ده نکم را که مایی چه بکن بگو ما تشنه پیگرگه دم پیگرگه یعنی گرای وی مجاره یعنی جبر یک ج روجوین کو مورا خال سالی دا راستی ج اپراسیون سونده بو یعنی دگل دا مثلا گوری خباتی کومجی دا مشاندن خباتی کومجی د چاپمنی دا شوپان هلوسته کی پرخور درکته هوله یعنی لهمبری اف پلاسی خوریه هلوسته خور درکت استه کی رخصتیمون ناراضی بونا گله عرب جید نافده گشتی گله هریم اوسا استه کی خور درخسته هوله یعنی باندورا وی هلوسته گل لسر تکچونا پلانین شری تایبت دولت ترک مروف چاود کاری بگیره دستم براستیش برکو هرته کی هبول هم بری و ما وی شوپان یعنی تیسان نخوا باش دراگان هات شکل تایبت اپراسیون سونده دنوا جوای که دجی باوی که ارنی هات دیتن و حتی پشتوانی که پرزیدش بوی که شهات بو دیتن و که قابلا من روچن خوازت تشتاکو پرز بکه باندورا وی کی یا کول سر جوای که دای آوا کردن او هشیار کردن و یاد جوای که ده یا بله نظام پرسمانه بله جبو اول صلاح من اوصل بله یعنی نه تبو خازی نخازی که وقتی کندین تیکوشین چی دو عالی خواهانه عالی خواه یک جواکه امن هیزن منه هیزن میلشکری نه ایمه سیاسی نه دیپلوماسی نه ایمه آنه خوات جواکی دکنه وقت پیده و پارتی می سیاسی دینگش کی هنه و جالی دین دا دجمنه که خوازه ویگش کی ومرینه بتمسینه یعنی کچه خاصه جواک هشیار ببه او بیش خواه آرمان جا مواه یعنی وقتی کندویژن جواک که سیاسی اخلاقی امنال سر جواکی کرتنه دویژنه سر جواکی دینجی دویژنه ده انجامه ده تشتی آنها کواک بوتی یعنی تشتی واجی بلکی البرشا وندی ونجی روشنامه وان حرود نف گل دانه وند بینه یعنی وقتی که هیرو یک رادوه دویژه از ایریش ترکی قبول ناکم و رادوه خورتی خودشینه حتانی بطار الکیله که هفته پیکاتیگش که به هورا شرد کنه و نه دلیله که ذهنیت خاطی گوشتنه یکی که در دکه دوی از نه داگرکاری ترکیه قبول دکم نه جهاتنی رژیم قبول دکم معنی خواه دیسپوتیک رژیم دیسپوتیک استبدادی قبول ناکه معنی خواه چیه شخصی خود حسه و نه سر کردان تنه سر جواکی کردان بلکه مش کردان ده دست پیکریه لما رو وقت پارتی وقت دین هم دنیان گلگش که شیار بوی وقتی جاته ناس کرن و چه کتراد بی لأود کبی وقت امتحان کشتار چید بی آنها مثلا ام دویژن و مسئله داعش و راقه هانا نوه هر جام عربان جام کردان جام میهانا کل راقه گشکی دمینن کی وی قبول دکه کسی قبول دکه تنانا حال بو که راقه و چون که خلافت هات و داره درو که داعش هات راقه گشکی بر کسی دنگ نکر اما هیرو گشکی قبول نکنه معنا خود چیه تا ذهنیت ملت گویر نماوی قبول دکه تا ملت کری هیزه کانل هم بر در که او انسان آنها کل راقه شهید کتی گشکی راقه نه خورت راقه نه معنا خبر کست نبود
یعنی داعش دردکوه ده 4 ساعتان ده موسلگش که بدست خود خه رقب دست خود خه دیره بدر خود خیره ما که کس برخودان تنه معنی خو او ایراده آنه آزاد ککانه به لحان بر شاشیان بسکنه شهر بکه چه نوی اما وای کیف خوشن کمک آنه بوادش داد گل دو بشانده و کمکوتی انجام خود دم پیش مده جوه هین بیتر بنا ایر او گل راقی هانه کمکوتی لحان بر داعش سکنه شهر دکه زور خودار نشهر دکنه پشتگیری دکه رژیم ترکی قبول نکه دوی از رژیم سوریه قبول نکه مگر نوی داره معنا خود چی من گوهرتنک جواب که در چه دوی لهم وای نتشتی روزانه کت هر پی بگری بیوانی بویه ده پراتیکه ده تشتی آنو تینا خویا کرنه جواب تیه گوهرتنه هم وای جی بخوام توبی بخوام نابیم که مکار خود تمام کری نه این پر گرگه که حتی نی بخوام پی بحثه که بخواد دستلا داره کنه بکه رخصتن جی گرگه هشمندی جی گرگه گوهرتن هشمندی جی گرگه هین پر لپیش ما پره لهم انجام و امجنها داد بینه تاوی که این وک آستی که ام دخوازنم نگشتی که لهم انجام و ایرو دبینه یعنی چه معنی خواه تیکوشین ترکانه که هاتی سرسری کنه انگلیس پی ای عرب ای آشوری ای سریانی ای کردگش که به فرارن شهید بکم جبو پارستن بازاره کی معنی خودش نتیه نگوهرتنه خوزم به کرتاسی ببیر بله پرسیل و گرنه من است خوازم پرسه که شاول بدران بیت مرتی کردلاری آخفترین حوالین صالح نه حوال بدران و دسپیک جانی زمان کود نوا سالی ده ترافیقی که دیپلماسیا بچه آویا لحرمی هاته پیک آنین هر و حال دروی ولادش هاته پیک آنین لنها مترسه روشا لحرمی لبرچاوان و هری داوی جاولی صالح السرویه که راوستی اکو هلبستا جواکی چه قاسی ایدی هم دالی اخلاقی دالی جواکی دالی پولیتیک دهاتیا گواردن چه بو اف یک جی ایدی هشمندین بری قبول ناکه نه اف یک چه قاسی دستی و دالی تکلین دیپلماسیین در و دخورتی که میاد مثلا بشین تما کو شانده یک سردان حریمی دیگه همو جواکین له حریمی به یک دنگی هلوستا خو باوی که اشکره دادنیم پیشا و شانده يعني راستي يعني سياسة ودبلوماسيا ما لسر هما هفقرتنا جواكي يقلي هرمي پیش كفه çünkü em dibijin rivebliya xusar irada siyasi hamu pekatên herêmê demek ku ev gel ev pekatê çi qas bikanibin د اصل سیاسی دیپلماسی دا ifade خوا و تمثیل خوا بکن tabi ev zede bavariye dide yani naha د اصل dervada tiştek ku her zede baldik şine ku dehle xalq bi baldari bişopine ku hevgirtine gelin herêmê bi Kurdê xwa bi Erebê xwa bi Suryanê xwa her wiha bi hemû çandê xwa olê xwa ev jiyana hevbeş ya kud herêmê de heyî ev hevgirtin ev helwesteke yek ev tabi hêzeke mezin alî siyasî diplomasî de çê dike ya gelek girînge ser vê yekê tabi xebatin pir baş li pêş têne kirin bêguman di vê derbarê da civaka me gelê me di mijarên stratejî de yani wek terör وك داگرکریه ایرشن دولت ترکیه وك سیاست رژیم سوریه لهمبری و مجاران نرین هفبشن یکن yani ve derbarê de vena weke tesawurekê çê dike ku demek ki gelê herêmê civaka herêmê xwedî tesawureke siyasî ye ev gela hemû bi hevra weke ku dixwaze pêşerojeke demokratîk پێشەڕۆژێکە ئازاد ئیرادا وان تێدا هەبێ مافی وان پاراستی بێ ئەوا jî dihêle ku xuseriya herêmê zêdetir bê parastin bê naskirin yani xelk îxna dibe demekî ev herêm ev gel û pêkhatên ku henî hinek taybetmendî wa heye hinek xuseriyê wa hene divê kî ev bê naskirin êdî weke berê nemumkin e bi siyaseta înkarê û redkirinê û derva hiştinê çareserî pêş bike ve yan weke ku rejîm dibêje işte pêwîst em vegerin weke berê va herêmana îdare bikin zaten vê derbarê da sêrê da gelê herêmê qebûl nake neraziyê ku siyaseteke weke berê bê meşandin rejîmeke yekdest weke berê bê meşandin mafê wê têda nebe
دمکو اف نرین اف تصور عالی جواکا هرم و همو پیکاتی و درد که پیش تابی اوا وکه پشگیریه که درواجی چه دبه وکه سمپاتیک جو عالی درواجی چه دبه کو دبه عالی کار کو پیوست مافه ویگلی بیناس کرن بدیتن و هر وها ده همو مجاره دا yani hevgirtin û yekbûna nêrîn ê gelê me herêmê di hemû mijara da serekeye esas xelk berçav digire û taybet jî di alî parastin misal ez vê bêjim dema ku va tehdîdên dawiyê ya ku rejima Tirkiye va êrişin ku çêbûnî dema ku gelê me hemû pêkhatên xwe partiyên siyasî eşîr herkes li dijî dagirkeriye li dijî êriş û li dijî neheqiya ku tê kirin helwesteke tûn nîşan da helwesteke hevgirtî nîşan da eva hîş ku hem di alî dijmin ku divê siyaseta xwe biryara xwe berçavara derbas bike yani berî gavekê bavê jî divê hesab bike ku gelekî wisa bi biryar bi îsrar li hemberî dagirkeriyê li hemberî qirkirinê dijmin hesab dike ku demek ki eger ez gavekê bavêjim ya da jî ez êrişekê bikim wê fatura wê giran bi wê nikan be ji nav derkeve wê viya rejima Tirkiye jî viya dibîne û her wiha gelek aliyên dîtir weke welatên mezin Amerîka, Rûsya her wiha welatên pêwendîdar bi rewşa ku heyî wan jî dît ku ev rewş yani bi vî şekliyê mümkün e ev herêm bi êrişeka Tirkiye mümkün e ev herêm biçe nava şerekî berfere şerekî bê kontrol hêdî êva bibe pirsgirêkekî ku weke agirekî mezin bibe gelek alî wê nav da bişewtin ama gelek giring e divê derbarê de û bi rastî jî helwesta gelê me di va mijara de cê rêz û teqdîrê divê ki ev helwest her tim zindî be û em piştgir bin û ew jî piştgir bin ku em bikin bi hevra li ser vê esasî serkeftineke mayînde çê bikin. Belê hûn dibêjin ev rengîniyên ku heyî destê we dalî têkiliyên dîplomasiyên derve hî naxwartir dike. Belê avrê min rojnamevanên ku bixwazim min pirs bikin heval شخوا گریدای سیاستên dewleta Tirk pirsa min ji bo heval Newroz Awanhal deverên dagirkerî ji xwe kiryarên dewleta Tirk û çeteyên wê berdewam dikin. Ji xwe nava vê salê de jî Heyet Tehrîr Şema an jî Cebhetu Nusra dewleta Tirk ew bir Efrînê li Efrînê cih kirin. Ev pîlana dewleta Tirk li wê herêmê qewmê ev pîlana wan çi ye û di vê pîlanê de rola Rûsya û hikûmeta Şamê çi ye? Pirsa min ev e. راست دولت ترک به گلک ریبازن جدا خواست ایریشن خو چه دیرک دبه بالافرین به مرو دبه دیرک بالافران ایریشی کو کرن بریاسی خوره خوره تشتی کو کر وانا تباهی انجام کو نگرتن هر وها داعش دستک کرن خورد کرن اوینا هری داوی ریباز کی ویرنگی البته امزان جبهه النصر شخوا تیزانی يعني هرچ خصنا في خوجو هر تحرير شمامة شكر ده تشاوية ويا باشسان وحتى أنها هرمين كو دبن كنترول تركيا ده شو خدمان أساس و هدفي كو بلانه كنو يه واهزا هم بيتر فرح كرناوي هرم جرا بكرن وهر وها ناكوكين كود هرم ده هم بيتر خرد كرن شري كود هرم ده هم بيتر جش كرن يعني أو أمنا بجن استقرار شو مرونك الروشة هرب استقرار كده بنعم بك أما روشة هي هندها خراب تركر و البته سركة لهمبر هرم ما وهمبر ربري وقال ما يكو هي و بلاني كو هاتي البيش خستن چونكي هيزا كو هري زاتريا شردك يكو هندها بباندورة و گروپ دینی چته لگوری که خواست دولت ترک پلانی خوی که خواست بیک بینه تام انجام نگرتن. جبر ویژه جاری کدن دست ورگرت جبهت النصر جاری کدن ما خصه دوره ده او هرم ده فراتر کرد نه تنها عفرینه ام دزانم باوی که شرط آگاهی کوچمار اشتن دبان هرم دیج ده تبعی خبری خصن کریه بلاف کریه بلکه نب ناوی دیرک یعنی وقت هیئت تحریر یعنی جی بناوی خود دیرک تناس کنه ما خود هرم تبعی ده بجه کر بلاف کریه همان دمه ده یعنی شرکی جبو شرکی کود پیشروج دل پیش بکوه و ده هرم ده وانا آماده کرن ناکوکید نابرا
وسا بکه کود نابرا خلکن هرمی ده وکی کل پیشت که اما اساس هم دزانن گلین هرمی نبیرنن ویا دستک ناکن ده زیتر دریکا وان گروپارات خوازه شر کی نافخویی هم بهتر کویر بکه یعنی سوریه جی روشه کی وکی عراقی اساس هندها خرابتر حتی هم دکارم بیجن تخوازن برو بیده ببین البته و يعني ام دزان قالك ديالوغي كو روسيا بتركيا كل بيش تخين لسر هرمي لجبو ادلبي وفان هرمان قالك دانو استندني كو هنن هر وها ضغطه كي كل سر سوريا دكو هف ديتنين خو ياجي هف كاريا خو بحكومه تركيا هم بتر خرطر بك هم بتر وانيزي هفدو بكن دمكي وهذا فان جروبانا پیش خستن با جروبانا يعني مجال ده زي ترجيرة بكرن دستك ده بترجيرة دانيندن البته بر بالكيشة يعني دمكي وهذا بيا پیش خستناوينا جبر ويجي افجي parçay ki planı dagir kirine planı اساس شبوي تواهي سوريا ضعيف كرنا يعني هرش خاصن بيجن ايرو دانو استندني كو نمبر حكومه سوري ويا تركيا دكو هنن يعني تخازهم بتدرخين أصلك جورتر ده فقط أب بلان نتنج جبول هرمي ما راس الدولة ترك بلكي في وك بغني كده ده ديار كرن جبول همبر هرمين ما الهمبر جلن ما يعني جد هذا تروكي كل همبر جلي كرد بين هذا ده ديار كرن أما الهمبر حمو بيكاته أنا دوان إيرشي داوي ده داوي صالي ده جمع فيديتن ما هم مش داري وشون ده ده هم وقته ده في ميدا كوبا إيرش البيش خستن همان دمده داگر کرنا آخا سوریه اساس جه کو حتی ترکیه کتی جه در ناکه ابجی پلان کی نوی داگر کرنه پلان کی نوی اپراسیون هند ده برفرهتر کل پیش بخینه و شرکی هند ده يعني هرم بر شرکی هند ده دجوارتر ده به پارچه کی وینایه و اف خطرش بوی همو سوریه بوی همو پیکاتین سوریانن سر به اساس به پیواجو دجوا خباتن می چبون کو ام راستیا به پلان هم بکار بدین دیار کنج بو همو وان هزان ره همان دمده الهمبروان کسین دنیا کو ترکیه حتی هوانا دستک کر اساس وانا دبنده هفکاریان جدا نبره حکومت ترکیه و سوریه ده هنه هنکش وانا را دستین حکومت سوریه بکه اساس معارضه سوریه کو چخص معارضه جی او جی مجارکی جدا اما يعني بان کسین دجبرجی توهیج ارتدا را بکه پلانه که براسی پر برفره پر ملین خوهنن جبوی جی هر کس الهمبری به پلان جبو کو هشیار به لي ملك خواني دن أبجبوي قال سوريا وأخا سوريا بياد بيجن جبهة النصر شخص خطريك خوا القاعدة وحطانها ين هاري راديكال ين نابي إسلامي وانا بري خستن كرن نتاني جبوي هاري من ما وجبو سوريا جبوي تواهي هارم وجهاني أمت كان بيجن خطريكي برمازن جار كدن وانا زندي كرن أساس بداعش كوهنا بكارتينه ويا تامنا كرنها فيجي خصنا دوري ده أبجي خطريكي جبوي تواهي جهاني أمت كان بيجن بله حسن تخوازه برسه کی بکه ام پر دور ناچن پرسامن جوال صالحه الهری ما شابای بگومان گلیور تیکوشینه که ده مشاندن لکلکا یعنی دما کو تیکوشین هي داگرکری هي حکومت شامل اسکاتی حکومت شامل بر ام هنا کی بنرخینن شونا کو دسته که بده گلی کو البر خود دی الهمبری داگرکری او دور پچه ده دینه سر آرمانجا دور پیچی چیه حکومت شامل دماغ کو هرم راستی ریشن داگرکری ترک دی و دور پیچی ده مشاندن هل وستا گلین شهبای ایبر خدیر گلین کو جعفرینی دار زوری هات نکوچ برکرین چاوا بود و سالی دا مروب چرنگی بنرخینی و تشتا کوش گل تی خواستن همبری وان پلان کل همبری واتی مشاندن جبو سالمه نوچیه بله انها بري حرتشتي برخدان قال شهبه وقال ما عفرين حطانها دركتي الوادر ماي زور زحمتي هانا كتبينات خازبر الترفعات بيت خازبر الشهبه بيت خازبر ايهان الدار دور ابن الحلب ابن كوش عفرين دورنا كاتنا روج بروج رادون شاوي خلينا امكانجي بقرنا عفرين براستين برخداني وانا بيروز ذكن او سكنه وانا او قريدانه وانا بعردي وان ولاتي وان هم بيروز كم راستي جبو مسألة إيريش اللي صار شخوا يعني إنها بنرى مقارنة بك ولاتك كي جاتو وانداد كي أو إنساني هانكو دوي ولاتي دا تدرخي دربو وتبيلني أو ولاتي خوشبير بكن جغر كدين بنا قرنكي أول شغي أو ولاتها براسي وانداد بك
بینه نا اسکندران ملت خو کده چو پر خو کوش بر بون در کتن ایل شامه بون ایل حلب بون ماجر بون بینه کام دویژن علاجی این بون چون گوش که حلیان ما بیوگر اسکندرانه جی کس نه و ناگر اسکندرانه ایجا اسلوب ترکان و این هانا داگر کرد دولت داگر کرد خوزن ولاتم ویوی وان داکن حتی نها چرا خوازه وانا جوی داره درخش بو کواندا که یعنی یکیش عفرین در کرد هات سالک ده 14 لر جزیره ما زار خودی کردن مال چه کردن سبب پیرو بگر عفرینش بلکی و نگره ای کچونه اروپا و ها ای دین و ها اما ما این ملتی شهب بخواه معنا خواه جیاک ہے داگرکاری دشمن تیده تدخوزی وگره که حتی نال سروی آویجی او دخوزن وانا بلاک نه مسئله او نفس ایمه شهب و برخدان کل مغموره ده به لمغموره بو ورقص و سال حتی نه ترکان بلی خوجبه نکره چرا؟ الودره خبری اخستن کرنا خوجبه کرنا دویجن که چاک سیستم برای گوارتن هم که بگر نوالاتی خوی هجبروی ها بینا یعنی در دیوانو ملتی می عفرین شباره نبینه افدیه اوش برخدان الورد کنه واجی برخدان الورد کنه ایریشش بو بی ها بینه جبو کوی ملتی جوه داره داخل تمام یعنی 120,000 انسان می کلوه داره حتی نا برخواست سال روز بروش خواه وگر نعفرینه و گریدانه که خواه عردی خواه بالاتی خواه بدار خواه بر خواه متخوازن وی بالاتی خواه دفجی برا ندن ویا جاره هم وقتی که ترک ایریش دکنه یعنی اتخوازم ویجی بیشم ویا رژیم سوریجی بلکه کیفی خواجه راته یعنی و چای کنم بحثی تکلیان دکنه والا پیرارونی واره نه مثلا که دین از غیری ویجی دبری ویجی ما تجاره ندخواستند خواست ملتی کرد کوچ بر به و سیاست جی دهات نماشاندن مسئله حیزام مشاندی مسئله والا کرنه مسئله او گشکی وابو دخواست که حریم کرده گشکی بشنده بکن اینا باید کیفی وانجی تی والا اشتا ملت عفرین درکتی برا و نگرن منها چد کنه ملت عفرین هم دبین الوی در ایان کد که بگر جزیره دوی از که بگر مشابه بگر ما نیلن که بگره ملت عفرین قدخه که بگره وی داره هنکش به داره دارن تا نیر دارن شامه به بالافر دارن حلب پیدون حتی کان نرن معنا خود چیه؟ معنا خود تجی روند نانی ترکان داده ایهان داگر کران داده تنیل نکووا ملتی جوه داره در کتی وگره وی داره هجبو بی هاوید کنه چند بره یعنی برخدان کنه دوی گل هشیار بوی برخواد دید خوزه برای عفرینه به شعبا به تل رفعت به شیخ مقصود به اشرفی به گیش که چند بره چرا؟ جربان ملتا بوی ایراده برخدان پیروچه بی زانه دوز مافی خواب که زانه دوز اوی خواب که ویش الحساب یه دستلا دارن نه او حتی نه چه دخوازنه او دخوازنه تشتی کلدار عکری وارن لسری کردان جی بمشین وارن لاشرفی بمشین وارن شیخ مقصود بمشین وارن شعبا بمشین بمر بمین نامشه بودشت نامشه ملت هشیار بوی در کتی ایجاز بر اوی و برخدانات به و دور پیش کرنات به و آواد به و واجی نرنده یعنی براستی که وقتی هیرو ایهان کل شامه رو نشتی کید به برو به مادام که خودی وی والاتی حاسبی نه دوی به هم والاتی خارو وی رو ندم نستی نه دوی پیش وزی بکه ترکیم یعنی و چای تمام لوی داره داعش ایریشی مکر تا خواباده تو چوی تا تشتک ندامه تو ملتانو کش که بن ظلمه دیشته و چای که ما برخدان خاکر و امرابون و ما داعش کناند و دشمن ایریشی مکر جی نها تدوی وارد همه زمه دارونن مثلا تنگی دار ندی که وارم بانه تاکم بیم کرد متشتکی تایی باش تشبه مکریم ندی اینا وادشتانه دیسه تکرار دکل شیخ مقصود جی دکل اشرفی جی دکل شعبا جی دکل یعنی نخوشخانه درمان لیتنان صبح موضوع تنانا خورنه تلکیه یعنی شرک تیه کرنا گشکی جو شرش بود چیه؟ جبو تبوی ایراده تبوی انسان آزاد یعنی هر کی که بر با آزادی داری تو ایراده خود کی ای دستلادارش تا حض نکن دبیم وی زانه بند دبیم وی حسابی جی بدن ایجا تشتی آنو کد بنجی وای دخوازه براش آلی ترکیه دابه دخوازه برا آلیش رژیم سوریه دابه بله گریدای روژافش خواه اما لی براستی ده سال 2022 ده روژا واجنجی یک روژاوین گرینگ و سرکه بو یعنی هم ایریش نو خاصی گران لی تکوشین آثاری خسن بونا جنان لی هم بری ویم دبینن که
د سری ده لروجلات کردستان بگشتی ایران داجی یعنی هدف گرتنا جینا امینی ایران لسلیمانی لباشر کردستان باجر سلیمانی هدف گرتنا اکادمیسیان ناگیان اکارسل دیسا لهریم ما مثلا هدف گرتنا فرماندار و پیشنگن جن دیسا ده هریم آمده لید هریم انداگر کری دا براستی او چند دا دستریجی لسرجن شدت لسرجن تجاوز کتی مشاندن هیا هر وها وک روجا و هری داوی هدف گرتنا یک جی پیشنگن جن اوین گویی لپاریسی وکی کمکوجیا دویمین تب نافکرن و اوانا بگشتیجی بشکل یعنی تشتاکو امجی دشوپینن وک شکل کی فاعلی مجهول دخوازی وره دست نشان کرن و سر وره تبساندن براستی نش اف واته خو چیه یعنی استا تکوشینا جنان اوه ساله و لهمبری و ایریشه کو او قصیب اوه کی دجوار لسر جنان پیش کتیه هون چاود نرخین بله سری ده شخوا شهید انسالا 2022 بمنتاریم بیرتینن ایکو جهک خوای گرنگ دناف تکوشینا آزادیه ده و جبوی گله خو براسی کو باندوره کی گرنگ کرن بنتاری بیرتین بجنا خال بروان تاوی نجبر کو ایرو به صایب تکوشینا وان اف خبات دوام دکه اف ریوبریل سرپیای اف گل لبر خود ده اف البته نتنه یعنی روجاوای کورسان معانی سرزما بلکه گلک فرمانده می کو هاتن هدف کرتن سری ده وابو یعنی ایر تمثیل وی گلی یکو پیشنگی وی درد کفن پیش تدور ده کید ببرابه هدفن سری ده فرمانده این مگلک یکو هاتن هدف کرن به ما بسته اما راست وکی آنی سر زمان انبیا دبینن ل همو دوران یعنی اف سیستم دستلاتار ریبازی کو بکارتین هر دوری عینیه و تایبت شید همان شوازه به همان فکریش برکو بتفدگارن آزادیا جنه اراده بوینا جنه و بوینا یا خودی ناسنامه خواه اف کید ببرابه راستا نتنه وک شروان بلکه هین ده زیتر وکی روات دیتن کو وره قتل کرن وره هدف کرن جی پرزده کسک لهمبری به دنگ خوناکه اما مدیت ناف جواکی دجی گله کسی جن زاروکی کو هاتن هدف کرن هاتن شهید خستن و نتن الور وکی وانی سرزمان دو سلیمانی دویا مدیت در رجلات کردستان ده اف رابوینه که رابویه سرخواه براسی پرگرینگ بو اف هموجی اساس لهمبری به سیستما دستلاتار یکو يعني بلكي وك حكومة إيران وسيستمانها هي أم بنا يعني وك رابونا كيكو هاتا تشكرن رابونا جواكي إرادا جل ده شخص جنيد أساس فيها خدر خسور تيدج برويجي خدي دركتنا كو لها تكرنجي دبي أسيد أم دبينن تحمو بيك هاتن ده نتني وك جلي كرد همو بيكاتين إيران دج أب رابونا كو تشيبو هلوستا كو هاتا ديار كرن ده جواكي ده هركس بفيك يعني وي افكي رابوين وي زانبوين رابوين ده نتشتكي هسانه براستي واف يعني انجامك في سياستك وتمش عندنا انجامك في قركرني في دستريش كرني في كومكجي كوتي بيك عندنا اساس يعني بلكي ناجيهان هات هدف كرن سليمان دما كومكجيكي اساس دورده شخصي يك كسيده او جواكتي هدف كرن لهر دفرياجي او ريخصن بوينا كو هي تي هدف كرن اكاديميسيان دبن ان جواك ناس دبن اكو بيشنگن جواكي دبن خباتن جواكي كو ددنا مشاندن هشمنديك daha azad daha xurt dicvaki de txwazin ava bikin ki dibe berabbe yani asas divê salan derbasbûyê de carekê din mevîya dît elbette ne carekê bu ama divê salê de di gelek deveran de hem wext û bi rêbazekî pir daha berfireh hatel pêşxistin ev neçarebûyîn û zîfatiya sîstemên destlatar asasî de diyar kirin tirsa ji azadiya jinê tirsa ji jina ku ya xwedîl nasnama û çand û hebûna xwe ya ku derdikeve ortê de ji bo jî êrişîn daha dijwartir bûn mesela her dawî komkujiyal Parîsê carekê din di salvegera qetilkirina sê şoreşgerên ku sala 2013 de pêşketin carekê din de hem wextê de yani vêyan pêşxistin pir wate darin yani hemû wan êrişê ku pêk hatine jî yek ji van jî wekî ku îro jî dibêjin yekê nexweş bûye yekê nijadperest e yekî ku pirsgirêkên xwe hene yani vî rengî merov nikar îfade bike hemû jî pir bi pîlan
پر بزانه بوین پر يعني إيشكي أورجانيزه إيشكي نه كسكية السليماني جهات كرم بيرنكي يكون فرجي تكرنا بيا دبينن يعني هالروج بوياري كودرت كمان أورتيدا كيل بشتوانن شوال بيشت كمان إجوينا همان سيستمه إيرو توازن فينا برواجي بكن يعني وكي بوياركي منفرد بدنا ديار كرن لشتا يك كسا بوياركي تشي بويانا شمال لباريسي جاردي دوباره كرنا فينا شما دفيدا ميدا كرن البته پر سببين وين جدان هنا اما د شخص جنده شما فيا جاردي كرن شما فيا جارد شما ساجد خوازم بدن جوا كاميرا جالي مره جناره تايبت جبونا دفي بيواجو در باسوي ده اساس قال لك خباتن هبش يجنا جهاتن پیش خصن کنفرانس جن ينامنا توي هاتل دار خصن اوروبا اوكي جرينج بو ده جماركي پر زده ولاتان اماده بون جحمو عرق جنس نتو مذهب دين هركس اماده بو براسي او يعني هف قرتنكي پر جرينج بو مساجكي پر جرينج يكو دور ده هات دانيندن بلكي كم لواسمه هنا پرهن وكي جنن شورشكار تيكو شر البته پر خباتن خو گرك هندها خورتر ام بكن اف ايريش اساس يعني فيج مراد ديار كرنكو ام دفرده گرك تكوشينا خو خباتن خو هندها خورتر بكن هندها ريخصر بين خو خورتر بدنا ابا كرن هف كاريد نابر خود گرك ام هندها زياتر بكن حمو جهاني ده و طيبتي تكوشينا كل في ده دركتي ورتي همان دمي وك ما قلت البته جبوي بنا ما مساجن بيوش ميدان ام جبوي بنا امادن تجربه يكل في دركتي ورتي دم هر دفري بكارم بار بكن جبر ويجي البته ملك خوي جرينك كبسر ملي مداجي ام جبوي بنا امادن طيبتكو فيداوي هفال افين جاركدن دوي كوم كجده هدف کرتناوی کو یکیش بوی دجواکی هشمندیا آزادی نتاوا دموکراتیکش بو کو لپیش بخینه لوردجی تکوشینه کی کو دا تایبت پیواجو شرمیل هم برداشته جبو کو جواکی زانه بکه جواک بریخستن بکه خودی هلوس ببه و اراده تده بده آواکرم راسی خباته کی پر گرینگیه کو دا البته دفردجي بزانا بوين جاري كدن ويا هدف كرن و لجهكي وكما قلت منا باريس دج ويا هدف كرناوي جبوينا ابا تكوشنا منشكنا تكوشنا ملوازنك قاف نهلكو باشتا بدا شخو قال لي ما جبا هالوستاني براسي له هر دفري وتايبتش د فرنسا د سريده لهمو دفران والفرجي لباكور رجلات سوريا دج هالوستا جنان د شخص تکوشینا جن و جوانا ده هلوستا تواهی جواکی جیاکو در کت ارته ده اف گرینگن جبوی جی يعني هم شورشا كويرو رجلات كورسانج دوام دكا وباب يري كوداوي جهات نجيان كرن بفينا بكاربن يك بوينكي هندها خورتر تكوشينكي هندها بلنتر جركن بدنا ديار كرن چونكي وايرش وبدومينن مع الاسف وقت بيجي ام نخوازنجي ام حمود دنا برشاف اما تبلو بينا تكوشينا خود بريارن حتى داوي بدومينن بله روچن وکی اول نوروز جانی زمان بتایبتی سال 2022 جی مینا 2014 پیشنگتیا جنی و چالکین و د قادا نامنتوی د جدنگ بدن گزیده چکر حتی لروشلاتی کردستان هم بجین لهم لیران لروشلاتی کردستان پشتی 34 سالان یکم جار که قواس چالکین برفره این د پیشنگتیا جنان دکو حتی نها تعالیه که سیاسی نکاریه دستوردان لی بکوان چالکیان جراستیا وی دور بکه نها جی حتی نها دوام دکه ولی وکی دن حوالی میم کو خوازم پرز بکن شخوا نها الهمبري حمي ريشان همبري حمي سياسة دجبر الهمبري باكور روجلات سوري برخدانا قالها وشخوا چند سال برخدانا قال بردوام الهمبري حمي جورين ريشان شخون هاد في سال دجي قال باكور روجلات سوري برخدا الهمبري ريشان دولة ترك الهمبري حمي سياسة دجبر ايغو الهمبري وان هاتين كرن في سال ده مروف دكاري في برخدانه چاوا بنرخيني ابر خدانا قال قول همبري وان ريشان هاتي كرند شخو 19
و مها چوی دجیش خو دولت ترک ایریشن برافرن شر لهمبری قادن دان مشاندن خلق روان گوندن سینور ایگو هاتن ایریشکن کس جرمالا خو دنکت یعنی گریدان که آخر و چه بو بش خو پرسامج بوی هوار صالح مسلم او نرخاندنا و بر خدانیک چوا بنره و تصالا نو دش خام زانه ایریش نسکنیش خو ول نوروز گوت ایریش بر دوام لهمبری وان ایریشان گله باکور رجلات سوری آستا بر خدانا خو چوا بلند کل همبری وان ایریش چوا ورد سکناندن بله نها دیرو که دا بنره شر هاتنا کوهرتنا شر دائما بره تنر لبه داره ارتشا که لبه داره ارتشا که او ارتشونا تن جابده تو کجن کی کدشکه ایدین داره وی باجاری داور کرده که یعنی بوی هوی بو حتی جاره بو ارتش یک جبرده یک جبرده سرکی و ارتشه ای و ارتشه دیان لبده ده شخصان لبده دخست که سرکی وان دشکست ایدین بها تسلیم دبون مسئله دچو شر بره بها ده پیرن رابون وقتا که شر فرق کرن و مسئله سویلان و ارنا کت نکه رابون ایجا زاگونن شر دانین قانونن شر دانین تشت شر دانین که شر بکن اما هیرو هم دنیرن ده تشتن ده دنیا داگیش که قانون شهر هنه سیویل لازمه نه کشتن جی سیویل نه بمب باران کرن جی آو نه خود کرن جی کسکوی نه خود کرن او تشتی هنه اخلاقی کت نه که یعنی دبه شهر بمین شهر جیرا گوری ویوی قانون و قواعد داینه پرسگری که مدبر ده امیر الهامبره کی هامبری دشمنه کی ایریشی مدکه نه قانون زانه نه قاعدان زانه نه قرآن زانه نه اخلاق زانه نه تشتی کی زانه به هر هوی به چه هوی بست نکنه تد خوازه و وایجی خود نابنه تویده رابونه به تیکلی خوب آشانتاج خوب کل سر عالم مشاندنه گوش که کس نویره پیرو دنگ بکه یعنی نه اردوغان چه کریه اردوغان ده تشتان دنگ بکه بری گوش که شور اوس مالی را کریه یعنی بین تاریخ اوس مالی ده کده چون ملت گوش که شرجه کر انسان گوش که شرجه کرن بیلی بو شور دنگ کرن این که شهر خواجی بیلی بو نوی خواجی بیلی بو ویا را کریه ای دیدیم به فن و فوتی که اوس مالی ده مشان ده اوجی بخواد بیشه نام ده بیشه ده به فن و فوتی خواد حالی نم بینا گوتن سید رضا براستی جی نه با هر تشتانا بمرا شرده که نه اخلاق موی نه اخلاق شهر نه قانون نونتوی هنه نه ایدین هنه بگوی سرمداته پیکی هم بر بیاوی تیر چه بکیه وقتی کته لشکرت هنه تمام لشکرم بگره ایمه شهر بکنجی هنه جواکت که هدف حتی بداره چه کرن حتی نه دشار عفرینه دو چه کر ما که گل عفرینه کش که بیا آویشتن او پون باید که آوه دشینه باجر کش که خود کرن تو ملت اگید کش تینا رو بفتسینی لوه داره چه کره ملت حسا که ساله که ورده ده حتانا او حتانا کش که سکنان دنه خودم تیبونه تسلیم بگره و یا شهر و یا دجی شهر پشت واکی دین سیویلی هانا که هاتی گرتن دوه ایریش خواهد داویده کلوه داره کری سیلوی گینم آویتن جی کهربه آویتن جی غازه آویتن جی اوی آویتن یعنی معنا خواه شهر کی نب علاش کران تنره نب یه پیگیره نب قصدیره نب اوره گلت خوزه گل بکی و چه گرگه؟ و چه مجبوری شری گل بکی هر کسی دندر مال خودت به خواه شر را آماده بکی هر کسی به تدبیر خواه بگره دبه پاراستن خواه بکی پاراستن وقت کاندویژن نه معنی خواه پاراستن خواه چک را گهره بکی نه گیشه که شر را به یعنی هیرو ایمه آنها که شر بکن هند خواه قصده به یه پیگه به او بیونا ایمه پاراستن نه اونا دکنه بسلام بر وانا گیشه که گل چی دبه تیدا به گل چی خواه پاریزه جبر گل دکه هدفه جبر بیا هوی راست یریش دجمنه کی وها دجمنه کی هو تو قاعده و قانون نزانه دنیا جگیش که لسر راکتی مادام کرد تنه تنه کرنه نخموانه کرد مریم مای جوان رو فرناکه تمام برا بکه یعنی کس نه مجبور اصلا خپی رو هل ماله و کید که وارد چوی مرا که جبر ما ورا به ما پارزه نه پارزه امت که خواب پارزه بکی چشمت خواستن همجی اشیار بن همجی گوره بی شری گوره بی تدبیر خواب بگرن و باور بکه اراده شرجی شما برکو گل بخواه باوری خوابی هات بریار خدا که خواب بسنیم تدبیر خواجستان دن کی جان هزاجی واره نکنه وی گلی تشتکی بکی من دیو وای ریشی خود داوی کلوه داره بوی من که زیده تر کار خواه بالا فره خوابون لی خستان حتی هوله چو حتی
7 کیلومتر شو وجوه چقدر حتی ریهی روزی تو باران خود نسکنیانه سرگون دیان عیسی دبن سر زرگان دبن سر شهبا دبن سر اوی دبن ملت ناره ملت ما زرگان تنری عرب کرد ایدینه حتی ایمه تلتمرشی تو باران دبه خواهده کلک که حتی گتوب کرد بند دیسو بدگر مالا خواه انا خواه ایرادا که گل هشیار بویه او برخدان هانا گل کد خوزه آرمان جیوی چیه که داره والا بکش با انسانانا والا بکه بیگرگه بی پارستن بمینه شهر کوبانه ده تی بیره منه هر رو دگم سویل تیدا نمانه سویل تیدا من حتی نیتالی او برخواجی دان او تالی جیب سر کتن ایجا باید هاش مته خواستن ایجا انسان مته خواستن باری خواب خواه از همه ایرادا مجیه از که برخواه بدم انواعی رو ببین شری شورشگری شری گل ای شورشگری که هر کس کنه ببکه چش تا تی خواستنه جبو برینداران مثلا درمان تی خواستنه تختوره اوی تی ایانی کنن چید کی فرنه این نظام چی کار خواب که تو سر کاری خوابی مینی نری او بخوا برخوادانه او بخواد شهر دایی تو بخوا شهر دایی هم خوازم فهم بکنه یعنی براستی شری گل ای شورشگری که هم دخوازم فهم بکن هر کس کار خرابه مسئله شهر تمام ایوانو که چکن را کن هنه نه گرگ به اما چکش را کنه لهم هم پارستن خواه بکن هم بیلین که جیان خواه هم بردوام بکن و هم دف جبارا ندن شرعانی توری مزن وای و وای جی نخویه یعنی دبه ایرو جی دکه دبه صبح جی دکه دبه او جی دکه اجبر هم حتی ناد بن تهدیده اونا حتی نی وا ذهنیتا وا میجیا وا شورای دست رایداری ترکیه دبه و حتی وا ذهنیتا جی هبه دبه ایمه های خواهشی هبه اجبر توشه تنزانید که چه بکی چوی دست و بدواشینید که الورقه تنزانید که چه بکی تو مجبوری وچه تو مجبوری تدبیر خواه بستینی و براستی هم سکنه گلی خوشی ایوه داوی که ورخصا تو باران و اره نابو ورخصا شهید جی چه بون ده مال خود بون ده جی خود بون لچاندنی خواه بون لکار خواه بون اوه پیروز کن بلانی اول صلاحون دبیجن ما حتی راده که کاریه گلی خواه بدن قانع کرن که اف ایریشن داگرکری دولت ترکیه لدجی هبونا جواکیه يعني هم بجين بارتي وريخ خاصة هم مدن عالية كي إدي جالجي فيلم كريه كو إدي اف إيريشن لهم بري وان تيكرنج بقر كرنا جواكيا وبطيبات وكي وجهاني زمان يكم جار كود إيريشا بيستي مجداري ده هاتا ديتن جلي هريمي بيك جاري لدشي داجر كريه دولة تركيا جرتنا خورت كر بيام دان بمالين خامان پیامین کو جالی هزین اولکاری و دهاتن لبرچاوان گرتن جمانی خود در نکتن تشتاکو دهات خواستن بک آنین بلی هر تیکل داری وی که حوال حسن تشتاکو پرسواه بهم بکن برسامن درباره شبه اول بدرانا گشتی قریزا سوری نها د سالا ما پشت خواهشت دیالوگات نبرا ریبریا خسر و حکومت شامی د چاوبو حکومت شامی نزیکاتیا وینا که هین او نزیکاتیا گلو نرم بونک ده چه بوا لی اما اگر امل عالیه درعا سویدا بنرن قریز دوامت که حکومت شامی بعین ذهنیت البرانبری وینا که خو پیشاندان جنوب را دوی ساله دا گرتر بون داویا ساله دا جخوان ها که گشتی هریمند بن سروری حکومت شامی دا قریز کابوری جیاند که سازین حکومت پرانیا وانه که گلک روجاندان و روج داوی دا يعني دروجن داويدا تعطيل كربون حكومة شامي چما ذهني تاخدا اصرار دكي تشتاكو اجري بريا خسرتي برياض ديالوغان بمخالفت هندرة و چاوا كاربي گوهارتنه كي چه بكي چاوا كاربي بحكومة شامي بدي قبول كرنيا جي شوازه كي شوازن و مجبور بكي كو ذهني تاخدا گوهارتن چپکل علی که دنجی ام بنرن دیالوگا مثلا دمکه کو هرکس دبیجه چارەسەریە سووری دیالوگا نبره گلین سووری ده لأما روسیا هولدانه کت که حکومت شامی و داگرکریه ترک بینی گل هفدو اتفاق آدانا نوبی که خطریه و سر گل سووری گشتی چیه؟ طبعا مساعده به بیست جبور و مجاره گلک آلین دیتر ملو رونی بکه جبر گلک پروبلم و پرسگریک به هوا گریداینه تایبش بو کریزا سوریه یک و هر کس دزانه 2022 همو هف پیوین و داینستاندن جبوی چاره سریا سیاسی جبو کریزا سوریه جمدین ختمین
via çi di asta komîta distûr de dibe cixeta Cunêv dibe çi di asta diyaloga hindir da dibe vê derbarê da yani rewşa Sûriyê krîza Sûriyê di alî siyasî de xetmandineke pir cidî jiyan dike heta weke netewîniyek bûyî û kesên ku pêşkêşî dikirin ji bo ku vê diyalogê pêş bibin ji vê rewşê bêzar bûn bêhêvî bûn hêdî rewşa Sûriyê vegeriya ku çawa niha civaka dewletî di Sûriyê de weke agirbesek hebe û her wiha bikanibe alîkariyên însanî mirovî bigînin hemû deverên coğrafya Sûriyê weke ku dosya Sûriyê vedigere rewşek wiha ji bo vê jî yani diyar dibe ji bo diyalogek siyasî ji bo çareseriyeke siyasî tu li hevkirin û tu zemîneke wê niha hazir nîne ku ew diyalog pêş bikeve xetmandineke temamî jiyan dike bu vê de grupa Astana da jî her wiha tiştê ku neh çêbû di vê derbarê da ji bo krîza Sûriyê rastî ew jî giştî bû asteke ku xetimî bû hêdî tu pêşketin têda çê nedibû lê va civînê wanî dawî hêdî hewldan çêbûn ku çawa bikanibin Tirkiye jî weke İran Rusya bibe hevalbendekî serekeyê rejima Sûriyê yani weke grupa Astana hemû weke grupekî hevgirtî bibe hevalbendeke stratejîk yê rejima Sûriyê û rejîmê biparêzin ser linga bêrin ji bo wê jî İran û Rusya di vê derbarê da hewldan kir û hîna jî dikir ku çawa bikan bi naberê Tirkiye û Şamê da li hevatinekê çê bike tabî ev bi serê xwe gelek alî xwe hene divê merê gane binirxîne ji bo vê na rejima Şamê di mijara çareseriya siyasî dayînistandinên siyasî di vê sala derbas bûyî da bi tu aliyara nevekirî bû tu nêrîn û tesewureke wan nebû ku bikan be diyalogeke siyasî pêş bixîne eva bi rêveberiya Xwesera dibe bi ew grupên dîtir bi navê opozisyonê dibe ji bo vê ti pêşketin di va diyaloga da çê nebû her wa di alî rêveberiyê da hinek hevdîtin hatin kirin hinek nîqaş çêbûn li gel rejîma Şamê li feqet ew hevdîtin ti pêşketin tê de çê nebû tevlî ku ew hewldan hîna berdewam in rastî ji bo me 2022 me giraniyeke zêdehî da ku em bikanibin vê diyalogê a Sûrî em pêş bixîn ku em bikanibin weke deriyekî ji bo çareseriya siyasî vekin ku êdî ev krîz û aloziya ku heyî êşa ku êdî 11 salin Sûrî jê dikêşin em vê êşe bi dawî bikin lê mixabin vê derbarê da temamen rejîma Şamê ji bo vê girtiye ji bo vê jî tenê difikire ku çawa bikan be vekere weke berî 2011 serweriya xwe li ser hemû axa Sûriyê çê bike û weke berê vî welatî rêve bibe îdare bike tenê heta niha proje ku heyî bi vî şeklî difikire û erwal kêleka vêna kesên ku di va 11 sala da gor mentiqê wana tabî yê ku sûç kirinî yê derve qanûnê derketinî werin lêborîna xwe bixwazin bi rejîmê re li hev bên musalahet çê bikin bi vî şeklî pirsgirêkê çareser bike û he bi vî şeklî nêzik dibe li derayê çawa girte dest bi vî şeklî ew grupên çekdar û ew grupên bi navê opozisyonê tasfiye kirin lê pirsgirêka dera çareser nebûye ev îspat dibe kî ev zihniyet ev siyaset ne mümkün pirsgirêka Sûriyê bi vî şeklî çareser bike heta niha pirsgirêkên ewlehî hene pirsgirêkên jiyanî hene pirsgirêkên siyasî hene evana pirsgirêkên kûr in eger guhartineke siyasî hişmendî yê sistema siyasî çê nebe heta di distûr de çê nebe ne mümkün ev pirsgirêk bê çareser kirin ji bo vê jî cardî rejîma Şamê di va salê da rewşeke aborî giran jiyan kir û niha jî diyar e ku hemû herêmên rejîmê pirsgirêkên jiyanî pirsgirêkên aborî cara yekî giştî asteke pir bilind
evji em dikanin bêjin gerêdayê rewşa Ukrayna şerê Ukraynayê ku pêş keft hêdî veya rasta rast bandora xwe li ser Sûrî jî çêkir di alî siyasî di alî leşkerî alî aborî hêdî weke berê Rûsya nika piştgirî bide rejîma Şamê her wiha gerêdayê rewşa Îranê rewşa ku Îran têda jiyan dike ya hindirîn hêdî ew jî weke berê nikane piştevaniyê bû rejîma Sûriyê bike bû vê vêna bandoreke mezin li ser rejîmê çêkir ku îro krîzeke pirkûr jiyan bike yani cara yekê piştî 11 sal cardî herêmên rejîmê de giştî astekî Kwêdî penaberî çê dibe serhildan çê dibe hêdî cardî gel bangawaziya çareseriyê dike hêdî yani cidî rewşa rejîmê ji nû ve dikeve xeteriyê demekî cardî weke ku tê xwastin ku guhartineke siyasî vî welatî de çê bibe ku bikane rê li pêş çareserî ve pirsgirêkana veke her wiha di vê salê de tiştê ku cardî bandor kir ku rejîm bi hişmendiya xwe hişktir bibe di diyalogê û çareseriya siyasî de ew jî nêzîkbûna Tirkiye bû ji bo rejîma Şamê tabii ev jî tiştekî niye piştî 11 salan ku Tirkiye dîsa dixwaze vegere li hevatinekê li gel rejîma Şamê çê bike ev jî tabii ji ber bercewendiyên rejîma Tirkiye pîwîstiyên rejîma Tirkiye di vê demê de dixwaze ku vê pêvajiyeke nû dest pê bike em di wê baweriyê de ne ev nêzîkbûna Tirkiye sedemek esasî ye ku hêşt rejîma Şamê hîna xwe hişktir bike di dayîn standinê de ji ber armanceke Tirkiye ew e ku li hevatinekê çê bike bi rejîma Şamê re ji bo ku rejîma Şamê biparêze nehêl be guhartin çê bi nehêl be li hevatin çê bibe nehêl be çareserîke siyasî ji bo hemû Sûriyan bê çêkirin xas rêl pêşiya vê nabigire û esas jî ew e ku nehêl be kî li hevatinek navberê rêveberiya xwe ser û Şamê de çê bibe Baya val bedrane sema wekî ji we pirs bikim ji ber ku demama jêdî ber bi dawiyê ve diçe niha ger ku hat hikûmeta Şamê bêje tamam em li hev rûnin ser maseyekê li hevkirinekê pêk bînin gelo şert û pîvan û mercin wê yên ku ji bo li hevkirinên ku xalên serekiyên ku hûn bikin çi ne Ha vêna me gelek cara gotiye ji bo raya giştî jî ji bo hemû hêzin ku pêwendîdar ji bo diyalogê ji bo çareseriyê me gotiye piştî 11 sal ji tekuşînê ev herêm taybetmendiyeke wê heye destkeftin wê hene di alî leşkerî di alî siyasî îdarî aborî dibe ev taybetmendiye vê herêmê bêne parastin ne mümkün e tu vêna dînê aliyekî vegerî weke berê her tişt bê sazkirin û rejîm vegere weke ku tiştek nebet vî welatî de ne mümkün e vêya bê berçavkirin yani ev weke nêzîkbûneke sereke xweseriya herêmê bê parastin her wiha ji bo hemû herêmên dîtir yê Sûriye vêya lazim e ku siyasetek wisa were şûpandin ku tu bikanî bir sistemeke demokratîk ji bo pêşeroja Sûriye ava bikî ji bo vêna em dibêjin îro herêmên me bi hemû pêkhatên xwe Kurd, Ereb, Siryan her kes mafê wanî rewa hene dibe ev mafana di distûr de bêne misûgerkirin dibe ev pêkhatiyana temsîla xwe siyasî di saziyên navendî li Şamê temsîla wan hebe li vê derê îrada wanî siyasî hebe bê parastin bikan bi xwe îdare bike bikan bi xwe biparêze bikan bi xwe bimeşîne sereke lazim ev li ser vê esasî em dixwazin çareseriyek li hevkirineke pêş bikeve em vêna li gel hemû aliyên Sûrî em nîqaş dikin niha ne tenê rejîma Şamê re rejîma Şamê niha girtî lê em ê tekuşîna xwe ji bo vê berdewam bikin em niha dixwazin vê mesaja xwe ji bo tevayê Sûriya di hindir da û li derve em vêna dixwazin bigînin û pêş bixînin heqeten ev proje ev destkeftê teva Sûriyan e mümkün e pêşerojeke demokratîk ji bo teva Sûriyan ava bike her wiha ev destkeft ev proje ne projeyeke perçekirina Sûriye yekbûna Sûriye tu carî tehdît nake kesî ku ji vê yekê ditirse bila netirse ev proje li ser demokratîkkirina Sûriye li ser bihêzkirina Sûriye pêşerojê difikire û ê bibe bingeh ji bo vêna
بله وکه یعنی بکرت و کرمانجهون دبیجن جبو سوری سیستم که دموکراتیک خط ما سرکه یا د پیوندین کو به حکومت شامی او گشتیره بله وکه دن هاوریم هر روکن بله روجاوا تجربه بود تجربه گرانکری یا لسر ریبری گلان ریبر آپو بود براستی دوی سالی دا گلک پاریزر هم جهرمه هم آستا روجلات ناوین آستا نام نتوی دا سرلیدان جی کرن گلک نرخاندن گران بهای اکادمیسیانا چه بو براستی جواک خالیده کردن جواکی یا ریبر آپو جوان دی تیساندن سر آستا رای گشتی دی تشتا از دخوازم بپرسم براستی جی به جسالا نود حیشتان نه جدمان نود حیشتان حیا روجی ببیرنگی نرازی بونه کی ای تایبتی گلی کرد و بگشتی گلی هرمه لهمبری تجرید لهمبری گرتنا ریبر آپو هیا گلو به پولیتیکایی به تجریده ای قوانداد که کیه بله بله نه شپاشی دا دست پی بکنم تشتی که تدویجی واندا کرین کیه ده نرینه ما دا دوی تجریده دا دوی اوه دا ایک واندا بکن مروواهی واندا دکه جبر به 100 سالانه بلکه ریبره کی وهای کوکانه به چهارسری جهری مکر ج ملت کی را جوالات کی را ببینه و کانه به پیشنیار بکی ورخص رخصتن چه بکی و رخصتنه جی کانه به تیکوشی نه که به هم پا بده دخوازه جالی جواک دا به جالی جنه دا به جالی سیاست دا به جالی دیپلماسی دا به میجی خلقی بکه کسی که وایی که ریبرتی بکی ترابی وایی تنها کرم بدی تبیلی نیج جوا که دور که تبیلی نی کو کار خانه که تبیلی نی او ارکی دیروگی کل سر ملی وی نکه ویا جبو ویاوی بگو من دسری دا مروواهی وان داد که پشتی ویجی جا گلی کرده و آوی خواه یعنی ای آنها که به فکر راد کن به ایدئولوژی راد کن آنها وان داد کن لی مثلا ده باوری مدا تشنا دینجی هنه مثلا نیرو وقتی که آن دویجن گلی کرد نه گلی کرد در وی گلی کرد جوار خواست یعنی به فکر کتنه به ایدئولوژی کتنه جا عربان جهری منه نوونه تویت ناس کرنه گله کنه با فکرانه هرینه خلاصی مروباهی تیاد بینم تایبتی جا ای روجلات نوین دبینن وانا گشکی ای رو اوه خانه ترابی یکی به گرانی به فکری به باوری ترابی گل به دور خینه و ظلم گجه مصر تنانه یعنی اما بخواه یعنی وقت گلی کرد ام پید حسن که شرم اجمره یعنی ما چه کریج بو که و 4-5 میلیون انسان کرد که هم بحث کنه اجمره شرم که مزنه که ریبری ما هیرو به بیاهوی وره گرتن برده باج عالی معنوی ده اما عالی دین ده بگره چرا دجمن و هاد که بریگش که از خوزم و بیجم سیستم کویرو الامرالیته مشاندنه یا هانا کل سر ریبری گلی کرده مشاندنه نه سیستم که دولتی ترکیه و داره گاردیانه سیستم که نوبنتویه وی تشتید ماشینه او گش کجی به همه هنگی ته مشاندنه به او لفظ پارا وکرنه یعنی سی پی تی داره دبیجه سی پی تی ناوی خود چیه کمیتا پیشگرتن اشکنجه که هر اشکنجه بکه نه چاف دیری بکه پیشی لی بگره یعنی تدبیران بگره تشنا بگره کش بو اشکنجه نبه 22 سالان ده حتانا 23 سالان ده حتانا سی پی تی چکریه تشتک نکریه بگی معنا خود نه افکاری تو به تشتی ود شیری تو بنجل دکی ودشتانا هیزه نابنتوی محکمه ای مافی مروفانه ای اروپا ای هیزه نابنتوی گشکی خوال سر کرده کنه سر به ظلمه اری نا کرد کنه چه؟ و ام برجی زانن برجی پیشی داجی حتی سروکا بوجی ودشتا آنی بود زمان که ای هانا او گرتی گلادیو ای هانا بریار ساندی گلادیو ای که تنفیز کری گلادیو ای که کامپلو کری دای شوپه راپی کری حتی لنیجیریا گرتی و رابی کینیا گرتی و نیروبی گرتی و تسلیم ترکان کری گلادیو یعنی دولت ناونتوی گشکی سرکانه ایوان هیزن هگمونن گرتن و تسلیم کرنه و او نها حتی نهاجی ادارات کنه یعنی دولت ترکی گری دارم تمام هم دبیجن یعنی وقت گلی کرد و وقت ایم مکو هم دبیجن و گرت ما نه قانون وهنا نه قانون و ناونتوی هنا نه اوی وهنا بیلینن برای او بکه ویج نیلینن مثلا هفدیتنه شرط که قدخه
ده قانون تركي ديسا أنا قانون تركي تفيكو ورقصة جوهر نبتايبتي جبو إير برجلي كورت شكرنا أما هو قانون جي بيك ناين وزاغوني هانا كدانين جي بيك ناين تشت الدستور ده كدانين بيك ناين إيه أوروبي بيك ناين إيه دين بيك ناين معنا خشبا كردم ويجش كي نايم مشاندر وهنا أنا جي خراب ترجي يعني جبوت شت وايد كي تمام ما فهم كرتا ويا قرتي جبوكو فكري وي ناخر كي أو تبنيش كان جاده يعني هناك ده فكرنا والله اشتهكرنا هندر وداكي دليل سار كليت كرنا ورقمنا وانيا روزانا شرويها روزانا بيرته داين وقت كنا دارن لسار دبينن ده هندر ودار ده اونا دبينن گواردیان خانه کو برپرسیار خانه کو دارن پیرا دبینن پیرا چه دبیجن گریلا نامان گل نامه کسی که پشتگیری تد که تنانا ایدین تنانا اجبر وی آوی هیوی خوشدنه خود که و کرم که وره و کاتش مرا امضا که تسلیم بونه خواهیان تسلیم بونه آوی روزانا واتشتار سرته ماشا یعنی دبنیش کنچه ده نه مسئله والا کرنا اندره کلید کرنا و نیل نم ببینا جهله که دا گل جی خود کرنا جلیباری وان خود کرنا جهله که دا اشکنجل سرته ماشاندنه و اشکنجل روزانه ته ماشاندنه دوی بایی زانه بر یعنی جی اوه وقتی که مهندی 2 سال بره جاره که تلفون خواه کرد دیسا گل جی معنوی جی استان و دیسا جی شیرات لگل کرم برا وها بکن يعني معنا خواه جيان خواه ون خواه قشكت خدمات قلب بيشانجي قلب كريبري قلب وجالي كده خبرش قلب بيسي يعني وقت هيكوشين انا كنت قالي كردستاني قشت نوه داره هيرو سلوغاني هانا كردنه تاويته آبيتن جن جيان آزادي مانا سلوغانه وي آبيته وي چكري وي آبكري بي بحثه که او سلوغانه هانا كروكي ويش خارد كري خون هيرو ردنه قشكي بالا بيج امریکا باشوردان حتان افریقا حتان فیلیپین جن گشکی رابونه دبین جن جیان آزادی به چه قسم معنوی خو خورتو به هم ویجی نیلینن آگاهی نیلین کو بده و نیلین کو آگاهی جی در که بجی ویجی شکنجه تو برم مزنه اینجا بار استیمه هم کانون تیکوشی نبکن و گلی کرد و دوست گلی کرد نوکی هانا کو بیرو باوری خپی هاتی کو کانون اشتکی لازم نسکن 24 ساعتان حتی نویره وشه دگویره بله جبر کدام ما جیری بر بداوی و دچه پرساد داوی مافی ممایه اش بو ام گوتنین داویش بکریم بریا وی حوالی کو بخواز پرساد داوی اما برسواویش باوی که کم به باش به بریا کو دم بقدم بخوازن گوتنین ریبریم با کرو روشلات سوریه کو ما فرسند تیم بکن میوانی برنامه خواهی جوی ور بکرین بله حوالی کو بخواز پرساد داوی بکه تمام گر پرسا امو دمی وصا بکن ام جبر کدام ما جیری بر بداوی و دچه بريس صالح مسلم سال 2023 ایدی جبو سال 2023 باوی که کنجی به هون پیاما و چیه؟ بله بگمان سال 2023 ولی سر هیمن کو سال 2022 دیان داتنا و کرناده تیکوشین بردوام بکه راسته سال که بلکه زور زحمته از خوزم و بجم یعنی ایکون ها هیرو جگشکی بیتر تنبونه گلی کرد و هر شار پارچه کردستان انتخوازه فاشیستی ترکم فاشیستی ترکشی و سال 2023 جبو وانا سال که مصیریه یعنی دبه بریار تیدا بیستان قاسی که جبو وان گرینگو مصیریه جبو ماجی گرینگو مصیریه طایبتی جبو گلی مای روجا واجی دجمنه کی تاهه توشه تنظانی چی بکی هر دقیقه ریش بکی دبت آماده بی جبر هر احتمالات حاضر آماده بکی بگو من تیکوشی نمیشه روز بروز سر دکه هم روز بروز پیش دکه بلکه 2021 نبینه 2022 بو گلک تشت بو 23 جی از تخمین دکم به سال دوی به حتانه روشی گلی کرد گشکی و روشی سروکا پره بری گلی کردشی استخمین دکم به گوهرتنه بنجاه برفرح تیداد شد من ادوار هیوی دامن بله اول نوروز پیاما و یجبو سال 2023 يعني سال در بسبي سال كي پر دجوار وبراسي پر بديلين جران ميدان ام هرتم وياد بيجن يعني براسي ما ايريش تو هيزكي نكريا غير كو تهديد لسر هبونا ما لسر قال ما لسر هرمي متنابن جار ديجي يعني جبوي بينا يعني جبو باراستنا هرمي جبو باراستنا قال خو
چی تشتی کش دست موره تایبەت تجربه کش با سالان در باس بیج مدر خست ارتده و آماده کاریان کمک کردن سر اساسی کو بکاربن هرمی خوب پارێزن ji hemû tehdîdên ku heye serî de elbette dewleta Türk ku her roj êrîşan didomîne li ser herêmên me û her wiha li kêleka wê van hêzên din grupên çete Daeş û her wiha di hemû waran de tekoşîna xwe dewam bikin em vê dixwazin ji gelê xwe re bêjin yan hêzên me bi rastî ji her demî daha zêtir amade ye hazirtiyên me ji her demî daha zêtir in باوەریا gelê me bi şervanê xwe heye em vê bawerê din û em jî bikarbin layıqê wan bibin û em vê ew din ku gelê me jî tiştên pêwîst wê bike ji ber ku sala derbasbûyê de jî bi rastî helwestekî pir xurt da helwestekî pir bi nirx bû em jî bikarbin layıqên vê bibin ji bo vê em bikarbin vê salê bikine sala azadî û aştiyê elbette hêviyê me vaye lê tehdîdên ku henin û nêzîkatiyên van hêzan vê de diyarkirin ku ji ber ku pir planên xwe ku xwestin pêk bînin pêk neyînandin serî de Daeş dibe her roj êrîş dike dawiya salê êrişê herî dawî car de êrişekî berfirehê kur pêşxist dewleta Türk dîsa wisa va planê wanî ku maye heta ku pêk neynin wê nesekirin ji ber wê jî em xwe bihêz bikin xwe xurt bikin ev sala pêşa me jî wê salekî dijwar be salekî tekoşînê bibe mixabin em bibêjin em nexwazin jî salekî wihal pêşa me ye em jî li gorî vê amadekariyên xwe dikin û em vê bawerê danin ku bibe sala azadiye aştiyê û demokrasiyê ji bo gelê me û bikaribe ji bo tevayî herêmê jî heman demê de ji bo tevayî cîhanê berê heval bedran hem daliyê civakî hem ji daliyê leşkerî de zorê zehmetiyên ku derdikevne ji xwe pê re rûbirû dimênin û vê carê ev zorê zehmetiyên ku hene jî bi dayna bawekî dayna naskirina wiya ji qala derve jî erkê we û barekê zêde li ser milê we dikeve ji bo vê yekê peyamaya sala 2023 em war bîne Rastî ez kanim bêjim 2022 gelek serkeftinên girîng hatin jiyan kirin ve alî siyasî de dibe dalî îdarî û dalî xizmet de dibe dalî civakî de dibe pir helwest û pêşketinên girîng derketin pêş li kêleka ku gelek êrişên giranc li ser me çêbûn li ser herêmên me weke hevala jî anî ziman ji bo vê yani me rewşekê hem serkeftin serkeftinê ku me çêkirin disî êrişên ku li ser me ê ku hertim henî disiya wan da çê dibe demek ki em di rewşekî hem tekoşînê hem ava dikin hem de jî rewşekî ku tim êriş hene ji bo vê jî di sala nû da tabii em bihêvîne ku serkeftinê ku henî destkeftên ku henî em van mayînde bikin em bikanibin ji bo gelê xwe jiyaneke bi rûmet jiyaneke bi istiqrar ve ewle ji bo her kesî biafrînin ev mijarek tekoşîne tabii tevlî ku dijmin êriş û tehdîdê xwe berdewam dike li ser herêmê ve duh dîsa Tirkiye bi êrişên xwe li ser binesazî li ser herêmê tehdîd dike ev cardî nîşanaye ku dijminên me rewşeke pir lewaz û zeîf de jiyan dike hatiye dorpêçkirin ev çi ji aliyê Bakur Rojhilatê Sûriyê ji aliyê Başûr ji aliyê Rojhilatê Kurdistanê her wiha di Bakurî Kurdistanê û Tirkiyeyê jî ev rejîm hatiye dorpêçkirin ketiye taw tirseke mezin ku di sala were da ev rejîm têk biçe ji bo wê jî hovetiyeke mezin êriş dike lawra em jî dibêjin sala nû li pêş me salek mesîrî ye saleke bi rastî pêşeroja me û tekoşîna me wê diyar bike ji bo vê jî pêwîst em di hemû asta da alî siyasî alî leşkerî alî civakî em bi biryardariyeke mezin em tekoşîna xwe hîna mezin bikin hîna pêş bixînin em bawerin di sala were de binkeftina rejîma Tirkiye binkeftineke pir mezin jiyan bike û binkeftina vê rejîmê şikandina konsepta tinekirinê û qirkirinê li ser gelê me ya Bakur dibe li Rojava dibe Başûr dibe li Rojhilat dibe çünkü Tirkiye navenda konsepta qirkirinê pêş dibe em bawerin bi vê biryardariyê bi vê îsrarê em vê tekoşînê di sala were de em pêş bixînin wê bibe sala gelê me bibe sala azadiyê Belê Bedran Çêkurt hevserokê dayreya têkiliyên derve yarî bi biriya xweser hûn bûn mêvanî
پانورمای سال 2022 او نرخاندنی نخواهی که دوین گله سپاس رو بجدار بناوه هر وها نوروز احمد اندام فرمانداری گشتی هیزن سوریا دموکراتیک قصد جو نرخاندنی وجه او میوان بناوه اما دوین گله سپاس او هفسرو که پیاده برس صالح مسلمش بو میوانداری وجه گله سپاس هم دوین هم بون میوانی پانورمای سال 2022 او و نرخاندنی درباره جواکی و هر وها سیاسی دکرین لعالیه که دنجاوری من روزنامه‌وان حسن رما ادیتوری بشیمه ناوند نوچان یا عربی بخیرات حسن جاری که دنجخواهن خودی مالینه لعالیه که دنجاوری من روزنامه‌وان روکن جمال او سیپانسلوژی ادیتوری آژانس نوچان آهواری وجه پرسنت دلی خود لگوری درفت لگوری دماکوهی و هولدا جمیوانین ما بکن بله بینرین هجا ما هولدا د سال 2022 یکو درباز بو ایده د عالیه تکنین دیپلماسیین در و هر وها ایرش او اپراسیونین دولت ترکیه دایر کرد او هر وحد هم بریویه که تفی برخوادنیا قصدی او اپراسیونین لدجی شانین رازی جنچتین داشین کودنا دست بکرن لالیه کدن لدجی ایرش که دایر کریه هلوستا گل تجرید الامرالیه مهودا دوی پانورمای سال 2022 ده به ریا هوانی خوین روزنامه‌وان او میوان خو بو بینرین هجاره پار و بکن ام لورد گیجین داویا پانورمای خود بیشین هیویدارن کو ما پرسین کو دلی ودجی ما برسواوی زلال کربه او بیشین حتی جاره کردن ورین پیشیا و ببینن دنا خیر و خوشیده هر شاد بختوار بن